106.9 and I'll pay a then Yanko Pansel. And that's what I was so friend. I feel what do I say that bad? Now my old Friday is 0593406565. And that's still your breakfast show. And that's so Obia. Hello, good morning. Bra Camera. Sakwadia. Bra Camera, what you? Major Sakwadia, no pay what pump to say. Bra Camera, me who pa. You then Yamiase. You, I no pay me then Yamiase. I'm a Misofu Penny. Honorable Bishop Richard Oche Anyagbede. Adona International Ministry, Papa Bakope. Mede Nyamiase, I'm a loyal fans of DL presenters, Abushaku Nina, DL Callers Association, Abushaku Nina, DLFM, Abushaku Nina, 49 Nana, Mede Nyamiase, Amana, Santizongo, Mekua, Adwabeti, Fiefu Nina, Mabushafu Nina. Your friends di Enquiries, Kwajo Sami B, Medenya Miasi Ama hit Obia we Yesu dimu. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Head. Me pacho great you have your pay what pump to say. Nyamia do mo home mobile Head. Yedenya Miasi. Na ansa na medenya Miasi no. Heat kun say ukoto ade wo market na say ade ne so wani a eya na wo print so ana no crepa. Enti temafo ebisa say dwumadi amubeji wo temati me forecourt eye fiada etwe mu no aso mu ani nti wo mo print so enti dabe na nto so ne ba enche ye be sa ba biem nyame hira mo right it na nyame asi na nsa na no wo ka asem bi emre ni nka so say anoma etiasia ebi ntatia na say anoma nsu a ntatia di no emre ye ni nka so say emre ye di ka so anka anoma owu anufu no beka wiem ewiase emre edi adane nti so obi wo fom na entietia no so ye ni yie na ochena ebi asa nipa no ebe ya waje nkwa medanya miase ewo nkwa a wode ache me medanya miase ma me sofo pani ne hunkani o prophet Franklin na najema one mama ajimai Faustina ajimai Banner of Grace Ministries to wenya medanya miase ewo nkwa a wode ache me medanya miase ma Hitman DLFM ko ina medanya miase ma edwuma pa mo asomu no 1 Corinthians chapter 15 verse 58 osumuntinti monkoso da wo nyame edwuma mu na mobre enye kwada nyame hia DLFM ina great you have Yankopon enhira won so good morning morning DJ Hitman me ba share for say ba ne piano ni ye nde Yankopon say maye bio so kana yampa say ayiti ne ba no say nye nyaska kitwa pe na ye boost ye am a guy in the shop for your advice this morning to thank God for lack of youth DJ Hitman in a great affair in a sack here in a me madam sister mama e was a market in a me boss gamshi shoe it was a market and my sister back when Monica Lampe one amen good morning hello good morning Hitman what about your Jewa Magi oh na me sra wan amen mama ano pay de wa bojuma e de rade astema me nana nom sipanfu nyana e de rade astema wo Hitman wa busuya ofine na busuya amene na busuya DLFM abusuya kasia yenyina be dombi e de rade astema mu adwumayefo nyina nyame mo bibia ho ban mo de fini mo fi banya sumdue e de rade astema mofra youth and ampenifo kwala nam ya nam so ko school me de rade asema won onwati afidi me de rade asema won akwantufo ne adrabafo me de rade asema won me de rade asema o my Ghana se rade bia ne han fefe de ato yen so ne anti atenkampone enframa ye wubi yanto yentua rade de acha yen kwa ye die ye sore ne basa kura ye mo na yasidan kuto onenya menya adwuma anti Magi Yankopon enka won so good morning. Yeah, good morning, sir. Offer your tuition no pay what pump to say. Jamia dom ya huye. Ye de nyamia se. Say ade achiampa. No correct. Yampa na say no obi piaro pia kwa kopena na dia. Awade mfano ko no fane mrashi mfie. Amen. Offer ya. 0593406565 0534-050-199. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me pacho your first say.
Kofi man ya shama Diamond City. Kofi anɔpɛ yɛ ndɛ Nyankopɔn ase. The dog bad then Yankopon ase. I want to share something in the home bro they are share. The fine board they are so. Nene Haimbia was P upstairs. So I don't think amen. Amen. Yeah, that's 0593406565. Good morning. Good morning, Bakwa. Me ba chwe fro say. Sama come to two. Mrs. Minta. Bakwa no pressure apomwe. Nyame adom me ho ye papa Mrs. Minta. They were there say. Na no pressure the chipa party. Asa sorry we kata subi. If your mother bodum, mo je di emu afrisani. E ma mo ko school ko. Yes, I pay down my Ghana show no radin sa. So mo ye ho ban so nko. Onka ye ho, nyen fi kwa ahie mu. Oha abayama ne esan, onye fi ni nyina mu. Ombo ye ho ban anope ya yaso yo hye na bofo nka ye ho. Bebi ye ko bia no rade mane ye jojo, fa ye nko nsan fa ye mbra so dwiem. Bebi ye de mu aseda be ma no DLFM nti ti ewre fi ye ho ye kata so mpo mo be kaye. Anope me sorry am so radio na da so na me ta. Emre na so bass me to DLFM. O de ekwa kwesi aye bofo ya koka na nyonyam enti no anope me pedi am phone na be dia free. Papa anope nyame nhira. Amen. No nye orchestra. Onti na ni mu nchire. Onko so siesie because baba ma re fi say anope obi wo ho sori a ye mu bi ye sori a ye te ho twen. Enti erade so ma kwan a wo sa wo nante so na wo de ba no. Eso nya one time out. Then day nyina obedi wenim na de waba. Amen. Anope me share rade abofo so mbo ho ban rebi obekọ ani bebi obeba because obi so ya na pada one to west a wo de beba one day ya na waboto. Sometimes ebi mu na wana mu bisa me. E papa no kasa wo DLFM no ye hwan ya. Oye nipa be oye bishop bi ana na me so ye so for kese pa be ye nyamfa nhye no. Nti munya abotre ma na mbrepam no mu be hu no. Anope mitia loyal fans of DL presenters. Ejumaden ene ahofama. Bebia na anope. Oh Mark Sandra wono. Erade nka no ho nti na enimu nkyere no. Mitia ne bebre. Erade ya bambofo ma ye Ghana o man Ghana mu akwan ahodro nyina ofa ne moja nsoso so. Hospitals ahodro only hin wo ho. Enwuma ahodro mu only hin wo ho. Erade mbo ye ho ban na ade eche anopa ye beka ne kase ne na yeye. E wo DLFM efidi kase yiso. E wo Yesu dim. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Bakwa. Me ba chwe fro say. Pacho Odoni East Legon Ogojo. Me pacho anɔpɛ yɛ ndɛ Nyankopɔn ase. Anapa me da nyame ati sɛ ɔma de pa bi akye. Bakwa ba santi wo kan biom. Anapa mi su nyame hwa wo bebre na nsɛm a ya wo de brɛ. Bakwa ma nyemfa nya odwuma na pa we. Amen. Amen. Me da say. Good morning. Good morning. Doctor Mentwin plan anɔpɛ yi wapom te say. O twe jampo no adawroma. Mentwin plan ho de pa anɔpɛ. Me da o twe jampo Nyankopɔn ase sa anɔpɛ yi. Me hu me yere. Me nakasa. Me ma me ne me nuanom ye tinkwam anɔpɛ yi a. Oh, ayaseda. Ani de ma o twe jampo Nyankopɔn a. Ohwe me so a oma me ho emasem. Ma me nda nyame ase. Efo madam ko ba ko an dindi Bogabi ayi adwuma awo suhum boy fita. Oton paint e we bia omo peni enuano no. Ba bi o hye bia no mentwempra di tia ne papa. Me makasa na enwo bebre. Mentwempra makraw anope. Right, mate me da say. Good morning. Da pacho mo ho ye de. Me pacho ye ho ye papa ye fro say. Pacho fra me mes kasafri gbete. Merci mami nti wana pay. Pacho ana pay de nyame ase mawo ene o yele ne wo ma wo busiafo nyina ra. Adwuma o ye rade to nso mu so adwuma no so nya from. De nyame ase ma omo wo studio ho nyina na adwua be fia tuga omo bibiara. De nyame ase de ma wo. Papa me denya me ase de ma me ne me nana no. Me denya me ase ma yare for go hospital. Apemfo ehura ma na Awurade Yakobon ka omo ho ban. Na onse obia so dwem. De be ye muso ne sane biara Awurade mpem. Ayare for Awurade so mo yare Awurade yare ya Yakobon so obia yare. No nya hode no ma be ka ye nya e wo fie no na ya fa ne na ase ni na ye yin hye ne ti no nya.
Then I see what do no more. Amen. Good morning. Good morning, Bra Penny. Me patcho for saying. Me patcho we okucha mkasa fizunguli na Accra Central. Ana pay na nyanko pasi okucha. Yo nyame nshira papa panso. Ene de yinso ye beda asafu yeho ase. Ba mo hene no tumi wura o therefore ono na nkwanyi na ekura no. Na doye nne umobunti ene wa maseresen akame. Me me ire ne me mba ne mebusu nyina. Ya na me ka say ya bone for de. Na so nyame hwe ye bone ne enfom so ho ne endi. Na ya no de bone ne enfom so free. Aseda ne ayi ne de mano. Sa bibia obo ye ho ban ho ma ye ho mbasam. Me pa ye bone say obitutu anamu asi ne be o haw ne asani amane ne akwansia de. Nyame empeguma ye na bibia obu phone line sa. Yetumi edi no wada sopa asende no nyam. Na dumti amen. Amen. Yeah, that's Okocha. So also what to me afraid. Yemfa calls and be no nafi anope yemfa seda yemfancy. 059340 6565 0534 050 Good morning. Good morning, Hitman. Me patcho for saying. Sister Magini Pram. You Obama gima minti wana pai. Anope ye da osro hinasi. Me de nyankopon ase pa ma anti magi so de afia kan mfie ho. Ewrade nkoso ano mo ne nkwa ho bai. O mani nyinkyira wonde wom. Won hwe ne so an ho ma ase no. Mechia ebusuaku ne nyina. Ewrade nhyira nyina na de na dumti. Amen. Amen. We'll do our final call and afi anope ye di dwumadi you know. Asedabri ye di asi e deal 106.9. Good morning. Me patcho for saying. Women, Maxwell. Kasa free hifa. Kasa free, Accra. Maminti wana pay. You know, body as my and cranny any pedia. The sure they are holding the mamma Juma phone. Amen. And I'm about to quite course in Yamia the modern code to me the radius. Madima Busia, a cassette as a danker rade. Yen a chidi that, a best woman young cranina. A slow man or her holding man Ghana. Yes, ye dear mamma Ghana. Yes, by Boma Ghana, because near course will be a CC at a I know thing. And so you know, Nimma, in Nimna de body, or Tinia Oriase, until the Yamiase, my encra, I don't need to amen. Amen. Yada Siabusia ha, and Yadia Seda, YDBC. Trade on Ponyakopon, one kind who won't see an Aseda. Nafi one ya kuma swadi nyina emfama Janet Sawa on Facebook and pay. I hope all is well. Kwabena. I thank God for the gift of life. Amen and amen. Richard, I heard in the message about an anopaya was sit with Denyanko say Flexi or one hine champon a huge mediano all the way Germany, Hamburg. Will also a huge mediano anopay Flexi or one hine a champon. And so adding the message about anopay my me arrain. Eddie free poke was in the buyer. I say, wow, what a lovely message. God bless you. And thanks be to God for giving me a chance to live again. I thank God for my family. My rain, Eddie free poke was say and a deba and a pay. Was your brasso? Yet I go promotion some and a deba. A good year on some crado. All the latest in the world of sports. Yadeba. Now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Hello, Amade Share. I'm also for Luxury Comic. Too cute to be mute. Sano Power per Sports Papa Petia. Fawo Fidi Eneto DLFM. I want a DL Power Sports. Echegu. I want Anidaso Wɔhɔ Obia morning show. Ede papa ne ekoso we asia fa na nyina sports no ehwo na etwegu DL Power Sports Luxury Comic me say efa we fidie ni ntu bia mon spring it off now fe mon samra back as I said ya madin kunim bon no kra ma head ma she go mun ka she go wa vazu wadin kunim bon no kra wa head wa sanso wa she go aka ho nti obi an spring it up mon spring up na fe mo sansambra back sanse ball no kura wa head wa di nkunim wa shego when I say a few moments later wa vada way mami say macho Mr. Hitman, good morning. Bibi aboko dia ya denyankopon sepa and it's a beautiful Wednesday morning here. We are sorry with gratitude and we are stepping out with confidence and I feel we'll move out through the day with purpose. Okay. That's no pain.
ede nyankopon ase na wonim say nanso na enua no Muslimi fo no e share Ramadan akwantu na say nti ye momo makwantu a wo sha se bibia enkoyie emfa momo ayanso amon kai ompai bom omo so kai ompai bom se mre say no omo ben nyankopon pa nti Bible say Obeka said during the time and I used to bass as you know na suafo ne nam. Okay. Na suafo ne hia ai oyadefo bi sebi. Na mu dwampa egu ni so bompa ya honfini ntu. Ana mko bi say to say na den na onipa ya bompa ya honfini ntu. Ana o se niam bi ti say no. Eya akwankyere ana etimi no. Nti akwankyere de in this particular moment ne de eya mo ben Yankopon pa nti ye nuanom Muslimifo ne ye nanfofo no. Nti niam bi wo hono ma enye mpaebo keke. Dabi. Also the akwankyere. Fasting and prayers. Yes. Ehun papa. So at times you need to fast. Yeah. Also bompaye. Na wo kire kom. So say niam bi wo hono ma ene honam ne moja na anya wo. Ene wiem atumfo. Tumi asoso ne ade a. Ti niam bi wo no ma eya komche ene mpaebo. Ne betumi sade no. Mami say na enra so UEFA Champions League. Juventus. Juve party. Ebeyi. Na anopa yenchi Afrakuma. Yes, Afrakuma. Yechi Afrakuma. Yechi papa. Heavy. Afrakuma heavy. Mami say wo bre ni agudie mu nsam yenkwai. Right, abusia me mo achemo akwa ba kwan sonko so kramra dia 106.9 mega so emre wi adu yare ade ka nsa agude mu nsam enso be sum dwumadi kase so Anidaso mo bia dwumadie maka cho sa no pa bia Mr. Hitman na beja for trasia when social matters so nsam di safata shambuka ayedin command so dwumadi kase so anam bia no Mr. Hitman Godfather so ene na beja for trasia yedin command so fidi kase so no dia kompokra ne ba emre wi adu besma kadu man bi se mensuma som me de agude mu nsema ba sum dwumadi kase sunu de akọ empokra ne de ba ne yetra se de amaka cho se dwuma kona no ani Lumba super brano bia no omno mutimi ko emu ayede agude mu nsem no enso ba sum dwumadi kase so no pay mi din komo enso fa Lumba super wa ma dwumadi be na wudi me pa cho dwumadi bia fa ponto sempo wa wie school graduation wa su dwuma wie wo pon wa fe company yiyo ana wo ye abadin tu ana sempo ade kan se we na aware ana wo dia me pa cho hiane se obin sabeka Lumba nzupani bi wode suma ho na bibi bia so kwankama dama anopa ma so yasen de agude mu nsam no enso esuma odwumadi kase so meka o se o hye no so wo be join show no live on Facebook dia na capital 106.9 we no eye DJ Omarion power to the bumper branteway abrano brand bia medino nkomo ofra chichi ne benche won ni kwa wa pruta na so ni nyina mu no ahomachi bia brante timi sore enna ono so timi baboa na se images audio videos audio reactions audio on so and so be so ade kan say social media platforms audio no so no opani we ya na disa dwuma no interno pe ye beda DJ Omarion power to the bumper say na make out say dwuma die no me pa cho opani a friend say Mr. Kwame Afuma therefore bumpom say de share one head of sports anso ana Jesse Michael Awuno disika brante kana tata ana fe company oboro manu ani manyina kan bi ana ya gene de agude mu nsam no enso esum ne ye sha se dia what is say Godfather anso e di nkomo enra UEFA Champions League games audo pinato jwa na ukopia menso ade kan se we no aye Rams Park e hona club ye friend se Galatasaray enso eche club na ye friend se Juventus masa enso na bo akase bo men kase pamu enra Galatasaray jagu Juventus yidiem bruta e kanu poli enum ana mo chechire so club e friend se Juventus omutimi etimu mienu no enso aye latest ana sempo no resource enra tojwa enso ade kan se UEFA Champions League na se entimadi kan ka cho se ube join show no live on Facebook capital 106.9 we no eye DJ Omarion power to the bumper na images audio no woma won sound so adwumadi enso eno ye nkoma akrefu aba ne ye fan ye nto aso ye din nkoma pina enso Champions League na so ye me patcho club we no eye ade kan se AS Monaco no so trafie enso ade kan se Star Louis II Emma Paris Saint-Germain to omo ekobo mekani mi ansa AS Monaco timu mienu eno nso ne resource tojwa enso
so UEFA Champions League no me pacho playoff games awdo na pe na toja yede nyina so enso esomo dwumadi kese so na pacho unim babia we no eye Signal Iduna Park ho ana Borussia Dortmund trafie enso eche club France Atlanta ebona kanimi enu amantimi ante na big game no so toja enso ewa Stadio da Luz at the time me pacho Benfica trafie enso to ne Safra club France Real Madrid masa game winning komo bebre wachire yagim red ni nyina so somo ewo dwumadi eto me pacho nim se Real Madrid enso timi she kane paako Benfica ntimi ante akwada na France Vini Junior wono na se onya se sa only go na sempo na de kan se the only go enso sa game ni me separate Madrid enso ne club France Benfica me no ka say Madrid a wini enso komo efiri opa yede ni nyina so ma dwumadi enso na pacho nim se no a proud to say sa game kese no ana se game chenchire so betojwa ewa Stadio da Luz no ubadwani show no live on Facebook during that time Real Madrid bus no so touch it down and so Portugal na say omuko drum and so Stadio da Luz masa Benfica fans no almost start ye niama ho uban say omototo aniama and so Real Madrid bus nim and on so enkoma akrefi opa yedi nyama na during the game makacho sakwada na friends Vini Junior wono ananya the only goal and so sa game ni ma me no kase no e ma manam subi ma Madrid and so wini sa particular game no na after sa kwada ni sa go no o join show no live on Facebook gon so go dimirika eko corner line so nti won DJ man na wa project no yes we bon sa kwada jubilation okoye eno nam subi na din sembe bre and so ba sa particular game ni me pa cha kwada na friends Vini Junior wo she go na ko corner line so won se corner flag esi ho eni akwada no dia se obu ni pa won obu ni pa sa eno enam subi na massa Benfica fans se ahen here dabi sa niam ho we wuntime wa esanse wutimi edi sa niam ho we enso echi Atletico Madrid clubs awdo pina enso ewo massa yampene so enso ade kan se Stadio da Luz nempo wa be hye na fe osabe ye hisei enti massa nam subi afa kura de enkofo toto niam nani makwada na we no eye Gianluigi Pest we no eye Pestrinia wono ya Argentina ni akwada wono sa gade kan se goa Vini Junior sheye me pacho wade sa celebration su rem no akwada no nti o ma yo piapia images no na jedin komo akwada no de ni Jessica Tana no ko kan sembi enso kire Vini Junior enam su bi na Vini Junior dimrika enso akwacha akwaka kire Morino wono ya head coach enso de ma Benfica se masa tie komo akwada na u player no wono so wodie ana masa enti ama akwada na friends we no eye Vini Junior Jwa bruta esanse wa suzuze akwada na we no Benfica player je friend say Gianluca me pacho Pestrinia no wono etimi eka kire Vini Junior se sebi anopa ade enche sebi panifo manimu a wasi waka kire Vini Junior se wono oyadu monkey esanse ni nyina na we no the reason why akwada ni di san komo enyina se chese Vini Junior akwhye go na why jubilation I say ebi nsida enam subi na ono so timi kwa kan sa asem no sempo ne sabi Vini Junior oyadu ade kan se monkey enam subi na Vini Junior enso dimirika kopie opana sempo no obopie opani na fense we no eya ade kan se Jose Mourinho ana okodi nkoma ka kire ne masa tie de player ne kan wasimi ye monkey na masa bibi say ya so football mu enso enam subi na masa no game no eno so eye cheche eno so ekoye buachi bidin na after sem enei opani na nasa kodana ye fense Vini Junior so complain kire referee eni Jose Mourinho head coach so de ma Benfica no me pacho be join show no be sakwada na do sa baby na wakotra ta ade kan se bench wakotra they say wasi game no kura wanya mobiem esanse enei born ya bo sebi untimi emphas racial abuse onkika sebi nsema say enso enchema in the name of se bo an ya bonti and I'm subi na Vini Junior so oba guy Morocco de see at the time as Senegal enso ni Morocco bo ye gi penalty ti as Senegal almost mumo biem na no bia and no e so Vini Junior at some point in time kwa no wasi born kwa wanya mo biem ntu be join show no live on Facebook me patro DJ man report the bumper the images at all and tu be Vini Junior say you were quite bench krampo say wasi
mobo ni biem me patwa no na eyen komo akrefi oba yedi nyinama na nso ni nyinam no mpanifo timi ni din komo e ma akwada na friend se Vini Junior enso e begina agoprama so si aka ni biem na ase o beginam enso abobo ni biem no me patwa be dwane show na ube unse Vini Junior fe kura de Benfica fans na started to two bottle won we no enye Lumba super ni bi adabi enye nu bia we no bottle pa enso wom na se omu twa bro akwada na ye friend se Vini Junior enso tef ne so enti we ye nyamo hu bia eno no so koso e wa Stadio da Luz at the time of Benfica so no ene club e friend se Real Madrid e ball yedi komodo na so somo na be kai se opanina ye friend se Jose Mourinho head coach enso de ma Benfica onya red card me pacho ni nyina red card na odi ya no Mourinho edi nchiremu aba wasi oanye bibia de waye ya ne se ohun se referee no ekita pipa bia ya twa akwada na ye friend se Aurelien Tchouameni sanso na Dean Hussein ana frekwampo no akwada na je friend se Carrera so mudin enso egu paper ne so se these players no me patron kwada na mabubo mudin no hwe na referee amom yellow card unum se enra me bedi nkomo enso ekire se san kwada me ense mabubo mudin no se omunya yellow card a return leg abe totwa enso e wa Santiago Bernabeu no muntimi njinam endi juma enti Mourinho se won se referee no enso kita pipa bia se watcho Aurelien Tchouameni sanso na Dinhusi na kwada na friend se Carrera omunsu din waso sempo no ono san kwada we ono omom yellow card da enam so bi na complain kira referee masa game near boss say game no FIFA say my game is fair or say my game is fair play eba ne say ana masa wo the results ana sempo no won so watimi plot bibi wo team na wo di fifie ba eno nam so bi na referee no enso ayi red card enso kire Mourinho nti Mourinho enso de nchiremu aba say wan ka bibi boni bia nkire referee no eno nso yan koma akre fi oba yade ni nyina so sumo dwumadi enso na wonim say in the course of the game hit na na say eno so koso between players me kire Vini Junior enso ne Benfica players ne ade kan say Madrid players no akwada na ye friend say Nicolas Otamendi wonu ye player de ma Benfica wonim say wo fra Argentina wo bopi Vini ana woyi ne boso enti ube ma me just babia me patcho trophies awdo no sugu no na say ye di san koma no woyi ne boso e kire Vini say o se hwe trophies a me magia ma Argentina man no enti wo join show na wo be nsa akwada we World Cup trophy wa draw enso to ne afunu mu sanso a ana trophy na ye friend says finalissima me patcho no so draw ana frekwampo no Copa America enti Nicolas Otamendi eyi sa video ana sempo image trophies we enso eche Vini Junior Vini Junior hesa no wa paisere masa we jaisire gum wasa akwe hu asere papa me Champions League awdo maje wajibida eno nso ye nkomo efu oba yedi nyinama nanam so bi ana opanina ye friend say Wesley Sneijder one a former player enso de ma Inter Milan one nso akasa wase dia Nicolas Otamendi ye enso eche akwada na friend say Vini Junior no wase sabi eyankwada sam esan say wa bobo adure eche say na sempo no obi eyusu ade kan say racially or abusive fellow colleague and simple no fellow player na fe unso ubeyi na hia yi trophies awudo a kire na masa o se antwe ye nkwadasem eno anso e Wesley Sneijder nkoma wode aba montin yade ni na so somo e wo dwumadi enso na patch of Brazil Football Federation no enso I release statement ten wo mo si janra de Vini Junior wono so ye sempo na some point in time obo game ni biem no was Brazil Football Federation say na o mo tie Vini Junior chi pa esan se masa dia kwada no enso ye mekire Gianluca Pastrini no wono nso ye no amosi entwa ye na no nyinam no Vini Junior wonso o show ade kan say class and simple no professionalism wo ma ehu say yes indeed wo bobo na duakire enti ene yi wo begina park ne so enso to ani dwumadi esu ehye akan ede ma Real Madrid no wa kire say yes or a top notch guy na simple no mentality no were very tough and also a statement me patch of Brazil Football Federation no enso de ba montin ade ni nyina so somo wo dwumadi enso na kwadana ye friend say Vini Junior no wono so atimi atwete enso on Instagram page wa say kwadana bueno eye kwadana mi dino nkomo eye Gianluca Pastrini One of Vini Junior say enkofobi say omo nsam fatakra shampoo no ombetimi anso esi akana sempo no ombetimi adijuma ewa ade e kan say we no eye football mu esan sempo no masa ye bobo na fe obetimi ayusu racial abuse so obetimi ayusu nsam bia nsam fata shampoo kra ne kachiro dasani nipa dasani na mpo otimi kan dia won sempo fata sempo no ade e kan say football no wonso timi anya kwanya anso adijuma eno anso ye statement akwada na ye friend say Vini Junior so no ede montin yadi nyina so somo ewo dwumade so na kwada na medi no nkomai eye Gianluca Pastrini we no eye Prestiani
One and no quacky can sound common and answer sans and some actually Aquadana friends Fini Junior. Also at the statement about answer an Instagram handle was one can't Fini Junior doesn't sabi one way your monkey where you do that. Now said your guy answer we am a brother. Now where Yan and Kofubisa, Sempon Uber catch Robisa where Unia Bema and not Sempon where Unia. Dina would do with Jesse and Swakatawano. Now my camera and so picture and Sempon and capture one Massa de way Baba no Besebes one and so Edin Comono Nani Namuna we was it be dear or catch the Fini Junior no come here say one tini and Sempono Timpoa one tiasia one can't Canada Sempon Sabi where ya dear cancer do monkey that be was one when 20 me can be besada and dear cha and I said dear Coso and so of field national was it Massa Enquiries and Enquires now what regretted pa reactions out do Aquadana your friend say we no dear cancer killer on Bappe Lotimo and it come a venka munyan Sudan and so a pitch no such no was one when you're happy it's answer on one casada and also in Coma Quadana your friend said Gianluca Prestiania on also their cotuja Yadini so sumo Jumadian so none himself during the game no Manana report so Penina your friend said we Reno a Rue Costa one dear can say Benfica club president too. Yes, sir, one in Madrid, so I'm penny phone be board of directors, and to the Yeme of VIP section. Ha, and Tiana game I told you, and so I Stadio Dalus Benfica, Trefeni Madrid point here. Massa, aside, sir, born air cost pitching us no, now your bantapa, and Tianosi and Comaka, and as a reporter, Minseka, Medina so sumo, now Benfica, Fonso Tekiako Exo, one must say on the formerly traitor, one must say that be some speculation, and as some ponus artist seminar, and also the number one thing, some president. Your friend said Rui Costa no one on sending Real Madrid in pennyphobia and so Eddie Yemu and so Osron was Sidabi no crap be him and also young Coma me patro club Benfica and so Ariaba Mountain after the game and I achieve Penina your friend said Trent Alexander-Arnold the player and so the man Real Madrid team no and a Yebusan is an incident that happened here during that time Colana your friend said we know Gianluca Prestiania and I said Pristiani one on so Coma and I said Coma one so Kodi and I said Sema Wakachi Vini Junior no o park needs to be what na sasam no ofan say yentin chiremu a akodana your friend said Trent Alexander-Arnold and so dijai right egusu aye penino yen right egusu aye penino yen saka peno ye be pretum enti minim omaro say ene na ready a we pretum na ye tie Alexander-Arnold kan. Oh, I think Vinny's, he's had incidents like this before. He's been subjected to this numerous times throughout his career. So, not that he's used to it, but he's experienced this before. I think it's an emotional game. He's gone through something very disappointing tonight, disgraceful to the sport. But he's handled it right. Like I say, we go back home with the win, and. We try and see it through to get through to the next round. Eti Trent Alexander-Arnold na dinchemuni ba wase adiane de very disappointing. Esanse football no science and same way nanka ene no embo brebia eden ana ukodi sankomo eno akoda na fence Trent Alexander-Arnold so ediaba yedi nyina so esomo na killer no Mbappe lotin player de Real Madrid masa no we dwasi players ni nyina Mbappe one de ni bofusi obi a wase akoda na ye fence Gianluca no wase wansem fata crampo se obebo ball ana sempo no obedi djuma enso football sensem ade kan se football no eni ukwan krasa sa akoda we obe no na Mbappe di nkomo no wase ono won pese obebo ni din enti Mbappe describe akola se Benfica player she jersey number 25 wase di akoda ne kan no wate ya wono wagina ho ana wate wo kachire Mbappe se anasen pono Vini Junior se wo ya monkey 5 times wase monkey no sabi wakachire Vini Junior se sabi wo ya monkey maku empre enum enti weno killer no Mbappe se wono wagina ope ana wate se Gianluca enso kachire akoda ne fence Vini Junior se wono sabi we ya do monkey pa 5 times enti ono one some fatase wo bebo boy yentie killer no Mbappe lot insenia wachire ninsemu. Y después hay el número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, que empezó a hablar mal. También no se acepta, pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después ha metido su camiseta aquí para decir que Vini es un mono 5 veces. Yo lo escucho. Hay jugadores
que lo han escuchado de Benfica también, y después de Eti we ye nkoma akwara na fan say kilo no mpa pelotin so di giant yade enchiremu no enso ama wa dwumade enso na Jofa Champions League games awdo pina so beto dwa me pacho we no eye playoff ye hwe na Spain cramponi ya senya 8 teams akoso me pacho first 8 already ma qualify no na fia kopie so round of 16 na match say to dwa ni say na nkomote Karabag betrefie no ne club friends Newcastle United abo Sanso na Bodo Glimt so betrefie no ne International Milan abo Nampacho Club Brugge enso ne Atletico Madrid bebo anafi Olympiacos enso ne Bayern for Leverkusen enso abo en command en kadodo na wa nanso emen no so kopa na eko enti ye betie si form na ye di efinsam no enso abesomo DL Power Sports emu ade ejawo dedew DL Power Sports emu ade ejawo dedew Right, abusia gusua sinkonya so kan ketese Lumba super madi kan adi Lumba super wadan sia chose dwumade ye bɛn na wudi ene yin super papa wo de soma ohwo me pacho na dwumade bia wudi ne so animonyama ba ho no eno a Lumba super anopa Lumba super na me kan forma enkwada na omuko school no mo me popu bepa bi na wo de ahye junior ne princess bagim omu didi wi amomo boy yenso a ye kwatrete office awdo me pacho be ma onsa ka Lumba super ni bi dwumade bia wudi bia de anopa Lumba super na me kan for de ma se so o de suma wo na bibi bia nso akwankan o ma dama ye gusu esinkonya so ye da gude mu nsam no enso esum na ofa dusu no ye de efisa mo boso no enso ebesum na bibi bia akwankan na me no kasa ide me pacho efe no so de aba we no eye confirm nyankopon ya duma 22nd May me pacho Ghana enso ni Mexico ebebo friendly game na we no eye preparation towards World Cup nyankopon ya duma etodwa enso USA Canada ni Mexico entiano enso enkomo akrefi oba asa ise match ye bebo 2 games Ghana ni Germany Africa no minor ye friend say Austria bebo no me pacho in the month of May 22nd no yasani Mexico bebo ni say Mexico enso ka host nations a omonso hosti ade kan say World Cup this year no eno so enkomo afi oba ye de ni nyina enso ma eno mbedi nkomo enso e say the Black Starlights of Ghana under 17 rantia no winim say omo boabo mo ahead of AFCON ebe tojwa enso Morocco no nampacho panina ye friend say Dr. Prosper Nate Ogum ono anaya head coach enso edema de kan se we no the senior soccer team anase da bi the Black Starlights of Ghana under 17 team no na wedding goma krapa me pacho hawa players no enso responded to treatment enso campiente nkoma Dr. Prosper Nate Ogum enso di tuja 4 weeks since as you said, we've been on the quiet. It's exactly 4 weeks since we resumed campaign. It's been very good. The players are responding to training. The phases of the training, they are doing very well. We started with the general principles within the game model. And then from there, we came into our team structure, the tactics within the team structure. And I think it's gradually taking shape. We did the screening based on the fact that we saw that certain departments within the team needed to be augmented. So because of that, we asked that we do a general screening where players for such departments can be identified and then brought on board. And when we did that, I think it's actually paid off. We've gotten quality that can be matched to what we send. Henti wey Dr. Prosper Nate Ogum head coach and so the Black Starlights Ghana under 17 team no ana onso 18 komo efa ne team no ene anopaya etodwa games ahodo todwa we no the Black Starlights of Ghana ombe 2 matches a free na 10 adabi 8 am ya anopaya tutu ehyehyehye anopa tutu ya omane Park City ebebo omu wi 10 am next omusa any Sempefi FC enso abontia no enso preparation games a omonso ebo na mahwe ni mu senyankopon ya adoma AFCON ebetodwa enso Morocco no matimi akokonkoden enso ano yankomo akrefi oba yede nyina enso esum na mepacho panina ye feze Mr.
Ketadwen Simon Kraku or your GFA president Penny Kroya Esanso a second vice president or CAF. Now according to was so no any die so pa say obetimi aye GFA president on the Ghana or my concrete Ghana and so aje Afcon Esan say ye GBA Japan into your penina a friend said we no a misa Edwin SamanOkraku was in a die so pa and I knew I didn't kase pa and the same no betimi aboa na o man konkro Ghana so etimi age Afcon no asi omona so no enso yan koma akọ panina kodi yede ni nan so enso na over the weekend Ghana Premier League games I would be pina beto dwa me pa chowe no week 23 na Saturday ni be start Vision FC betrefio near J Kraku the second sports complex no ni Bechem United abo na fe Sunday matches I would be pina to dwa we no Accra so folk obetrefio the Eugene Sports Stadium University of Ghana Sports Stadium no ni Brekum Chelsea abo Sanswa na hohwai me pa we no Heart of Lions obetrefio Okpando Stadium no ni bibia ni Ghost Stars abo Adriana FC betrefie Nana Ajiman Badu the first part no ni Hoho United abo Karela United betrefio Aliu Mahama Sports Stadium no ni 11 Wonders swabo ana FC Samates 1996 betrefie enso Ensenche Sports Arena no ni Mediama abo sa game na big game pa Baseke Holy Stars no betrefio AK Ate we no second park na Sports Stadium rather no ni Swedua Blacks in swabo ana African Young Apostle senso ebetrefio Wenchi no ni Kumasi Asante Kotokwa na Nations enso betrefio Dr. Kwame Chase Sports Complex no ni Dreams FC abon commando do na wa nanso emene kopa ye enti yebe sore so na fe Godfather Mr. Hitman enso any team no enso abeto aso me sorry so definitely inshaba kwajo sami bi wo fa no manam enso e the newspaper review no enso e baba enti Mr. Hitman enya trase wie enti ya de agudie mu nsema e boaboa no anopa nyina no ya de ebesia na afi krampo no dwumade ne nkai no enso ato aso na manya ne nte se okopie mo krom pub dia anopa ya o ma biem tafa enya asam keto akra enti Dadon Brakofi my enchao one wife lady my enchia na afi company asachia Lydia and other ladies amaka ho nyina no yemfa kunya so na yenchia ana afi no Sam J Bekwi manya ne ntia se ma biem tafa pa enya asam ketwa enti anopai my enchia Sam J Bekwi Mama Julie no girls nyina no pa yenchia mo ana afi tamafo nyina yenchia mo na juma kro baako ana so yasen Lumba super enti maka chiro sa no pay die juma de bia wudi no me pacho betimi ama onsa enso aka Lumba nsupa ne bi na ese bibi bia konkoma dama ana mo so yasen ye de agude mu nsem no enso ebrel na DJ Marion ana bua ye me pacho Facebook YouTube and TikTok images outdoor any videos outdoor nyina no on boa ema onsa so enti ye beda na se on this note yamfa agude mu nsem boa no nyina emfansie di no are best man kadu sai ubetimi aframe man busy Godfather man busy and pay yeah that's papa so what the agro promotion sam e dia bra etiofo eti DL 106.9 2 minutes after 7 and this is your breakfast show. DLFM 106.9
minute after 7, and it's still your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. I don't phobia no word one birthday, your mama. Happy birthday. Happy birthday, and come on, Emmanuel Asante. It's your birthday today. Asante Emmanuel. And our birthday, happy birthday, and confirm. From Becky Akpende. And our birthday, happy birthday, and come on, Becky. Evelyn Owusu. And our birthday, happy birthday, and confirm. Mabel Duku. Happy birthday, and confirm. Nana Dwanya, and your birthday, happy birthday, going out to you. I'll for BB, I would do better than that. Happy birthday. Coming up next on the show, major stories making headlines in the national dailies. And then I am no Muslim for washing on Ramadan. I went to Kessie and I say, the Parliament of Ghana is currently considering the Constitution of Ghana Amendments Bill 2025, which will seek to allow dual citizenship to hold high-ranking public offices, such as Ambassador, Chief of Defense Staff, and Inspector General of Police, and only in Koma Koswa. I've been cracked out of Duanaba. Shraba could do some be it's not the pay for the Kuwaka Tambo Boswana Diabam. Now, the General Secretary of the new Patriotic Party, MPP, lawyer Justin Frimpong Kodia, is expected to engage the media today to clarify internal party elections timelines. I don't even comment on so bad. Sammy B, Tanaze, I found a pay. The Kuwaka Tamu Boswan Wadiaba. Johnny live on Facebook, Uba share link them. And for Fleming soon to me, Hibiano pay. Baba Musa so to me anu monsieur. Sorry no pabo madi aso be to me anu monsieur. Ensuo hu hia papa. Yenda da sitena mo. We hia ensuo. Lumba supernatural mineral water na make for the amawo. Lumba in super natural mineral water. It's pure in every form. Just got a grip. Lumba in super natural mineral water. Jumedi be a woody upon to be a water dam. Sanke be a bebo papa. And I will from Penny 0555 274757 0555 274757 Lumba and super natural mineral water. Now Sanke be bebo papa.
Ala be same bi atena se nhira ba kwadwo same bi ko wakrata mo boso ni nyina ye krado menhwe na fe mema kwadwo akwaba kwadwo maache mejo so pani bibia boko de yeah ya mi adom bibia boko ye de nyankopon ase papa and wutie enwuma ebo a etuo betwa o hawa ye na mu nyina no etuo ebetwa. And it's good to see you this morning. Ye de nyankopon ase papa sana pen so yetumi ehia bi ma bibia ekoyi na wapom te say oh nyame adom bibia boko ye de nyankopon ase papa de nyame ase ana pen koma na me ne atie for eche. So when a bird is alive, it eats ant, and when the bird is dead, ants eat it. Sanomatia sia, we tatia, and mewa tatia, no. That should tell you, said no condition is permanent. Circumstances can change anytime. To wish any pebia for obo any needy for masa any pano. Obraba ye bono, et a set towla you could say, and I said toura, you did de bia. Babia, what the pepper to a ne? Ebia, Sebi, watching not what the pepper with him. So be beer, I'll be shiny beadom. Fe buo, any needy, famano. So when you command pay, not miniature for a Mompe Lumba Supani Bimako, you nano pay, one on Nomna Bibi and Koye. DJ Hitman a permanase na yemfanchi amatwede ampo Nyankopon ye na na senhwe support ya hwe yenso na yemfa na asema wati fo no pay wonum eti free chichiri ene benche no kwasem se brana ye bono obi nim de besi kina okay enti ne penisi obi nim ejakukwade beche so enti bibia we ye bia no ese wo ya wodwene konka ne bitiwei ma bebre na ho no ma me ya aya meta adwen kwa akire pa ebi ene na wo soro e kina be obetumi abesi fom ene ye nyina be epe ebi ene na manya kwanya meti radio so a mekasama empempem tie me ebi emini bi ba se kwanya no ebi ene nya media bio na kwa akoye nipa afro dia kwanya wo fa so ne nipa tena ye no ebe kire se de na mebe kwa ma wo enti nipa bia wo ho afo buo ene ani die ma wo bia enye nipa mu ayipa mu enye se bedu baabi ne bia obi anka ono beye waje nkwa no enam kwa bia de ne fa so ne bia atwa mu nti no ubo hu se na ma emua bia se wonsa kafru ne nche kra no ebeye den ama wo enti it's about time say yebe hu nipa nyina se de otie bia no oye nipa te se mia emua bia se wode boa no no ewo mra esemu no ese otumi de boa no se beya going forward na do baabi na wonso so asokọ yehia ebia na behia no pa no bo se de wo kan entade a yehia yi ukome mimi fi bia metisisi no mentade bebre na ho no mo eya na mehia na yeda na meyi egu ho eno ana me no aduane a me de ye kashide ekikire me nsa ho enso satade na one of my favorite pa kojo unim kasa bi wo ho no ma ye taikam ka wo be hu ne fefefe enne wochena nesi kokumpe oh yeah what a pain oh meteda meteda and they said you hu ne no enkoso anyesa aya ade ba kwa me ha especially sa ye maya no ne mrantewa no bitumi hwe obi din me hwe nanim me say de wu kiri hwe uhu abrewa bi a wokwa wo ba se oka ne ma wo si so de wo ye ne ma wa ye penya ebe ye nwanwa se de hu se ne wo na wo ye abaya anakete asi a ho efase ne obi anti aka hwe awuntie no ene hu akokura bi onam ba bi a ene wo ya bemu a wabọ wosom ka wo di chin egu 97 kraman ya yafa na ye kwa akoton no ene sa na ma ya ne mnanto na ye nkuro yim enti hu se wodi mu ye nipa se ne obi a I am telling you so ma me hu ne no ene wo papa ene wo nananom ene afi nso umpenimfo a ohia wo no ne wo kwa ho a no bi kitakita poma a wo no mokro no aya fa ho hwe mpabo me se me bi ba ebia na wo de akura be ye de na sene wo aya me hu obi na wo de gene back up na chi ne wo kwa ene oye mujamo no by the time is coming obefa poma no de anante ti me hu obi na wa ya akokora ana obi aya abrewa aya me hwe me ho me se enti me nso emere bi ba se de me hu se me maame a wo kwi ana me papa ya wo kwi waya akokora kuduru sampempe so me so me ye bisa na se me kosa atibia ni mu a ede enhyehyɛ pa na maye ato ho a ebi anani sa nipa no enam kwa ho sresrade no sa atibia no me nkomi bie
ana ukita poma a wokwe ni sese de ebia ne sisi kura achia ene bra wo bre ne ade no bibisa me ho se na ede na wo ye nti no ebia Nyankopɔn ya adom hwe so pa wo se ye wonyini bi wo ho a wonyina dum pempen so a eno ho yade wo ho no ma wo ye dan ya wontumi nkoti ebeba ha ti sa te bia ni nyina nipa ne kuma bisa me ho se etime so ma ye te se wo no ana hwe o kenkan I think say mepe exact quotation na ma o I think say ewo ida Jeremiah or Isaiah o se na nti monso ma ye se ye ma kodwa se ye ne a ma ye se ye ne a bu ananka wudi akesesem ede wonsa esi wobo etimi kase wona na wo ye obrempon wona na wo ye wo hene aya hye ne nso se obi firi mu a na yede ne kwa musie ya yeduru ho no mu wie a utumi hu se ono a yede ne ekro de ono wo hu de ekoso but ye nipa yede ne kwa utumi se wonye obia oh yeah obia na nka aka ne hu kwa nanim kura nka usuru but ene nyame anka ho akọwensafo ne befa no ebo na bombo ehurihuri no saa de na koto baabie itasi we se nipa obabi ko nti ade bi aye ne ye ya ye ma yani na ho na ye fa ye ho enhya afoforo mpaboam na ye hu ni sete bia obi akomu na na hu ni saa no emre bi ba onkoso anye se bra kobra ade achi ade sen ye gusu a ye nyino no condition is permanent. I'm telling you ye kwa ye be na ehu ye saa no ye nyina ne saa last year ekọ ye va fufrum ya me ya adoma na sia se wankun a na ye nkwa free ye nsa ye kwa no enti bisa ho se be ba DLFM ya nche kura ne be ye mfie mienu ne muro ne ye kwai na nsenya o enti ye kọ no me mfie na me wo ne se bia be ka ho aka akra be hu na mark na ne ba o manimu no kakra ne odi eba tell you say hu ni pafu bu man because the edi wani me ba no wunim enti ye hwe ni yi right kwadwo me da se papa pa 106.9 it's time for the newspaper review segment. Right, bra ko brando pe me na se na yemfa nchi mu odan emeyetifo a wonom eti ye free achichiri ene bencheye na yenkasa twede yampo Nyankopɔn onye wo mu nyina kese ma yen DJ Ghanaman ebie atum ewo Gbochiri station honoma na ye DLFM manes eho na dwumadie nyina na ma de show mpotem ho nyina etie sanso na gbowura mu ewo Dansoman ene ne mpotem Beach Road a bra ko bra ma yen ntie so mu mfa ye ni agrokro mu tia no pe de denden a in fact emo de pa yemfa nchane na ase ema wono mu nyina won mutie free Central Region ye cheche mu nyina agona bobi kuma ne mpatem ne ade nyina ka soa ye cheche mu nyina no Nyankopɔn onhyira wono mpa tamafui ye kaka mu nyina no pani achia mo ane pe ko akata hodo ne nyina ba na ye beto ye bo ase na etutu ne asra ne yabasa na Ghana fu ahu nsema hodo a ekoso ewo manyim na yemfa okunini Daily Graphic akrata no enhye ko akrata mo boso na se Daily Graphic eden sababa na ode oswafo no eno hwe man Ghana yesika sem so Dr. Kesara Atoba Forsen adwuma ko enyan wano ma hye bedwane enenom na ochiri ma government pays 10 billion DDEP interest ye obia ye fani say domestic debt restructuring a year program no ena mpenifo ochiri mi say abanya betua betua ekabia na da ho no ma interest e ba ye kabia esenka o man yetumi tua no kwa ba betua chese ekon kan pam and the 10 billion onyeska kuma 10 billion pa Ghana cedis eno man etimi etua bosia hodo a ye boro gina monone nsihu e ba no enya sim kuma kra ahu enti eno ho sensem ena ban domestic debt exchange program domestic debt exchange program trinity e kan se DDEP eno no e sha December 5th 2022 ena bosia bo na dia yesika sem se weboa na yakwaji sika bosia ewo IMF fo nchen ebeboa nkakra na omen yetimi enye sika ede ahwe toto ema ne sika sem etimi ejene na so COVID-19 no ekire no ena saka we nyina ba mekase aban etume kwakutua eye ensihu eba ye no eye 10 billion Ghana cedis ena Ghana mampeni endra da betu dwesem penifo etimi ekwakutua sika na eya asemode ede ema omen nti yesunsun so activity sika no 10 billion ede akwa penifo no no ho asema we chiri din kura maji na yanto aso na yakwanim na trade ministry 6 strategic investor to revive Commander Sugar Factory sir
Katafeta so eduno. Ena no pay Daily Graphic ebo amane say. Aso hwe o man Ghana mfidi nnwuma so. Wa mu chire mu a make say de won mo pe nnwumaku ahodo a mo no ska o mata so. Na commander wonom sugar factory no mo betimi akọ na makwakoye adwuma na maye ne kama na moni aban nyina kabom ba kope na maye adwuma den se be ya de hye a wonom ewo commander ene ne potem saa eye mfidi dwuma sugar factory no ebetumi aboa na akuafo atumi aduadua hwede a na eye adwumaku na atumi ato se be ya ade hye a wonom potem wonom nso ebetumi enye adwuma temi ka se de yade a trade ministry no eguso etutu ne nsase aso obetumi enye adwumaku a obetumi di ne sika akwahye commander sugar factory nim efisa ban enya de sika da ho a omanga na sika ebetumi atam ede kwahye ma mekese de eno so akwahye nsempia ye hwe nim se yensa beka private entity bia obetumi di ne sika akwahye commander sugar factory nim na boa na factory nim so etimi ejina na nanso bio na Ghana de hye a wonom nya adwuma ye no eso betumi ate o mayim na yanto aso na yemfri eye Daily Graphic wa kratenim na yemfri ya ninkyere mu ewo the daily guest kwa kratan de ba na ochire mi say mosquito bite muntaka over Kaswa election report nti we de entontom ana aka oswafo no ana ohwe oman Ghana amanwe nsensem so mekire eye NDC amanyokui wonom chairman national chairman eye miame wo fa sekuma Johnson esiedu nketia ina ne buafu a wadwapa wonse dodo abona mane se general mosquito entuwe no waka muntaka Mohammed ono ena oye adehia wonom wo asoase ema hye bedwani ono kura mpempren ono kura ya ena oye oswafo hwe oman Ghana ya manwe ensenso mekire interior minister na wo kire ma mekese de eye Kaswa abato ho report bi a babonte no wadwapa ochirima wadwapa asedu nkatia edwa eye muntaka ehon sensema no pay no ode aba abetudwa na yanto aso na yakwanim na enka ne chirima Innotech STEM Center student shine at robotic eye show etimike said ye Ghana for adusuafo a wonu musua de titiru efa ensanodwuma school sen ye make STEM education ene ade enkola na tumi akwaye ye eye robot a chese sa robotic eye sane manema ahodo a obehu se wo de remote control e de hweso na wadanda no ho bekwa bi kura tumi ye se nipa na wadanda no ho na do mu kirema mofra ni bi chese nimdia o manya o mo bu adwumaden wo ho no mo no eye ade a ekonka ne pam entimpenifo mo na o mani entimi enko STEM education no ho na ne bebo ye mofra ne pi na etimi enye minimdia a woni bebo adwumaden e wo manyim na sanso na posifo e de owura bi info ni abeto hanom na wodom susu se ewudie bi koso ewo zibla ewo tifede mantan mu a openi oposi ni bi a ebonu tokun na de hye be yaje o monkwan papa nim ho bi enti eposufu ache no a Mrs. Mika say de mwa kwegina mra no na mra ene no ahwehwe mu se bone de a ene ba Ghana ba ne se poso onya dabre na mmom ahwehwe mu ana se ekire din de a ne ho nim de a ene ne ho be ye son sa abrobe katafa tasumie no ewo di daily guest ene de amaneboyi ede ebaye na nanse beto dwa se o mana yetimu no ene ensempi na ekokoso a Ghana de hye bi ede omani kire mu ewo Burkina Faso se wonom ekwa akototo tomatoes ehu dwa no mu di nti omekwa akope bi abeton visa ma yetimu no se wankwa ubu ada sanso ene se wade ye ya wa na waye ende hu behia so mbetumi akọ omakopa bibi kakra ba bedi na omokoduru Burkina Faso na wonom gusua ehwehwe ntosi bititi omoka mu a na tiatifu bi ebu awura honom na mumufire hefa yefiri Ghana mo beye dance betoto bantus akwa akoton na anya mfaso akra etimi dibia hwefie na mo se de benya ne sa ahade ye tiatifo enti ya hia wa ha ye territory enti enya ache wo sa ne de a ye no awiewie aya asa gudie ne tu asu tein ne ba ko Afrika no so wotem
ayasa grow na foforo asesu na kwablane frika no so bi otem na jese nipa wonom ewo ka na akiri din na nipa bonfo yi etimi akum emu maako enson atoyemu a memu maako nan so eprepre mu pra na no odin yi pa na meke se mpenifo kiremu a baako esen firi mu biu emesese no tomatoes a Ghana de hye ekwa akototo ewo Burkina Faso manso na wonom abedi hu dwa na omotumenya kakra ede ahwefie no fofia ntoata na wadwade abamu a Ghana de hye maako nwotwe tim omunyina danipa bonfo etuatifo etumi ato ahye wonom so age omokra ede afiri omunsema we yarho sema hodo am the delegates anopay ode ho amanebo ede abetodwo wakatafa etoso emienu nte yasefem sempa papa ha adwenyi pa na onumu kiremu NDC left 19 billion cocoa debt as Mahama mocks farmers inte omu kiremu akatafa etoso miensa ene nkrom ewo the daily guest ene ebo amane se emra NDC emanyokuo no akane efrije sene Ghana mampeni John Dramani Mahama ablodi kan ba ya be mampeni be de kira wasan be gina yomoto abama no 2012 oba mampeni ya be somnya akopem 2016 no wamu kiremu se emra oba ye be paw opuni Dr. Opuni ekwatena o Ghana cocoa board hormo no emra akane na ofri abamu no eka NDC emanyokuo jade to eye Ghana cocoa board no na ye 19 billion Ghana cedis 19 billion Ghana cedis ene eka NDC emanyokuo jade to edeto eye o Ghana ye cocoa board asehwe cocoa toto esuom nanso mu kiremi se ne Ghana mampeni etwetwe edi esede no otwetwe akuafo ekiremi so no so oyokwane ni ade a odada akuafo saa wane mu kiremi se Ghana mampeni ene waye na adwen se eye MPP4 ana abese Ghana cocoa board o kirema eka omugya to ho no ye 19 billion Ghana cedis nanso mo baaye no opini kwagina court omagya no kwa so wonfa de trend dim entiene eka hodo we kwaso Ghana ye cocoa board no ma NDC amanyokwe ni Ghana mampeni John Dramani Mahama emfa ne sense ne bo no onsere mosere tadwe emfa nim guase no emfa nka MPP amanyoku no kreviso no so eja kato ho na no odin yi park wakata yi anopei ode ho amane bo ede ababetudwa na yakuya nim ne yempiem ewodi custodian kuwakata ne densam ne biapa na okirema chesene kuwakata no enseme ba ye so pa no eye minority leader Laos Baumiens primary unity drive enti demokoma shebedwam wanom panu tini eyonimnyamfo Alexander Afenyo Marken ena no pay ode abasobo kese pa abo eye frankatuni empempren edema MPP oseno kokroko amanyoko Dr. Alhaji Mahamudu Baumia ono kreye ya kane omampani ebedekire no wokirem opani efiti mra odinkunim ebanom ne kasa nyina ya asomdwe nsem ene nkebom kuante ayade ayade pa ebetimi abo mankebom mapa etimi aba MPP amayoko no munti ordinance ma ne pano tele chipampe se bibia be konka ne gopo ya adoma emfempim yenu ne de no watwa bato no mu no onim sese de TB Dr. Alhaji Mahamudu Baumia baba beye omampeni edi ama oman Ghana katafeta so emiensa ewo the custodian ene de amaneboy ebetudwa na sanso na me wafa ase sami jamfimfo ni da ha katafeta so enwatwe ewo the custodian ko akatenem ebo amane ese Gold Board put on hold banning license application intimua na mopetu krata etimi edi skako ehudwa mekire good beto tobi no wo mu kirema a me wafa ase sami jamfi mikase die ukirima enam ne maba komienu nti no wanom etimi asuspend sa license na mekese die enya ade a wopetu krata akoto eyeska akọ edi hudwa wonsebeka bi montwan ansa ne prefonje chefa edi afa ho ansa na dwumadie no o ma san efit ahyase biu entikata feto so enwotwe ewo the custodian na sami jamfi openipo no na da cocoa board mesro we de monfanche eye gold board openipo no na wada gold board aso na no no na de amaneboy ede aba na sasra domkuma no ede adesre ede ato Ghana mampeni John Dramani Mahama nim se wanom besre na da katafeta sudu ewo the custodian ebo amanesa ban emo no homode na ontumi en restore 3625 per bag to cocoa farmers in the most ban se no nim ya cocoa bo no akane de na nanka ye 3000
30 million ɛna 625 Ghana cedis na etatuo wɔn bɛsra ban ɛbɔ na wɔahwɛ anso saa no ɛmo akuafoɔ no wɔn di yaw wɔn bɔ pena wɔn anim ahwan nti wɔn bɛsra ban no anim nya wɔn no ho mɔden sɛ obetimi ɛbodada na wɔde onya bi nka ho mpo a ɔmfa dada na ama wɔn saa na ɛkwan a ɔde akuafoɔ no nam so no yade a emu ɔyɛ pa na Ghana akuafoɔ no wɔnom eni kamafo nti abɛnya saa na ɔmo no ho mɔden na ntumi ma akuafoɔ no so wɔnom ente de na deɛ ɔyɛ ɛbɛha adwen bɛha adwen pa yɛmfiri the custodian na yɛmfa yɛn ne nkyerɛ mu am ɛwɔ daily guide okuni ne kuwa krata no densɛm aba na asama support de baeɛ no ɛne sɛ cocoa board cut salaries by 20% intikatafa ɛtɛso emiɛnsa ɛwɔ daily guide anim ɛna wɔde openipo no ɛna wɔyɛ chief executive officer ɛdema ɔman Ghana ɛsɔ yɛhwɛ yɛn koko dwumadie so ɛwɔ mɛmɛkyerɛ Ghana cocoa board de din Dr. Randy Anate Abe ne foni da ha na wɔhwɛ n'anim a ɛnyɛ sedeɛ kyɛ sɛ wɔwe na no pause ntimi sika na mate so sɛ ye urade Nyankopɔn de ma hampawo enti cocoa board panipa kyerɛ mu a meka sɛ deɛ management wɔno mate wɔno bosome aketua so ha mu gyekyɛ mu aduno 20% sɛ bɛyɛ a ɛka bɛtɔ cocoa board no wɔman betuma nya sika na yɛde atwetwe nkra na yɛ cocoa akuafoɔ no ɔmatu ato marketua mu nti na sɛbe panin deɛ udi domanim abɔmɔden sɛ wɔn so betumi de wo ho ayɛ nhwɛsoɔ enti ɛnɛ sɛ cocoa akuafoɔ no sika no ɔmate so deɛ a na mo nso a mo yɛ adwuma ɛhwɛ cocoa ntutuɛ so no ɛsɛ mo nso so ɛyɛ mo busuma ketua na mote so ɔha mo kyekyɛ maduonum na yɛbisa sɛ akuafoɔ no mote ɔmo deɛ no so sɛ na mo deɛ no mate 20 ɔpani sɛ akuafoɔ no mote so 28% ana na monte so sɛ isi edu baabi a panin deɛ leadership by example na nka de ɛbɛboa ne sɛ nka ɛsɛ ɔmbɛdi ka bɛte ɔmo deɛ no so kora face ansa na mate akuafoɔ no deɛ no so ana nyɛ saa leadership by example ɛsɛ nka nneɛma nkɔnkan na mama yɛ ho tibi a ɛkɔ so asoɛ hɔ no ɛne ka ɛda hɔ no ɛnka modi kan bɛ friends and ntwerɛfo nhyɛ mu na modi kan bɛte mo deɛ so first na nka mate 28% na firi mo busuma ketua mu mu wie a na maka kyerɛ akuafoɔ ne sɛ mo a modi kan no ɛyɛ sɛ na ɛkɔ so nti no ɛka da hɔ enti mo kura mo ka sɛ mo bɛgye mo busuma ketua ne saa ɛbɛha adwen enti mo di ka te so sei enti mo so saa yɛte mo deɛ no so saa ne nyina yɛaboa na yɛ nneɛma yɛ wie a bibia kɔnkan ne nyina yɛasan de yɛbɔ dada na yɛagye ana yɛatom ana nyɛ saa na mo di ka bɛte akuafoɔ deɛ so yɛdi gya ka mo to akra no mo bɛhwɛ anso 20% monti 8 ne nka ho monti 8 ɛnka ho mbɛyɛ kura monti 30 ɛhɔ na adwuma bɛyɛ pa na mo yɛ no hɔ akuafoɔ no bɛbrɛ saa bɛda nwura mu ayɛ obɛsɛ obi kɔ nwura mu a senior mesi got a point metumi kɔ da kokɔ akura na ase bɛyɛ bɔsome na menkɔ ekrom da yɛkɔgye afuo no a yɛsi dan si nwura nim ne yɛte hɔ yɛne kwakuo ne nsoromwa na da nwura mu yɛyɛ adwuma na sika no ba na mɔdedi ame wɔ soro hɔ ne akuafoɔ ne brɛ ɛka sɛn nti mɛde yɛsɛr na mekɔm akuafoɔ no meyɛ kuani paa mma me wɔ kokɔ kuani ma yɛ kokɔ hwɛsoɔ saa nti mo ntete so na sɛ ma tete so ɔmo se ɔmo wɔ hɔ no mo no ɔmo nipa ɔmo yɛ adwuma wɔ Ghana cocoa board ɛwɔ Ghana ɔmo bɔ 1000 and mɛsi mɛma wɔ figure no ɛdɔm paa ɛdɔm a ɛwɔ cocoa board hɔ ɔmo yɛ adwuma no panin yɛse yɛwɔ nkyekyɛmu na so yɛbebre na yɛwɔ nipa mpa nka yɛsɛ ɔmo tumi kɔ ɛkɔ kyerɛkyerɛ kokua akuafoɔ no ntete yɛkɔ yɛkɔ dɔ ɔmo mfa so nyɛ kokoo no when was the last time ɛhu sɛ panin pibi obi afiri cocoa board akɔ akura na ase kyerɛkyerɛ kokua akuafoɔ no sɛ ne yɛ kokoo da bɛ ne yɛte bie ɛnso mo nyina tete ofi gigigi aketua bosome na mo de yɛnka mo hwee ɛsɛ mo kɔ nwuram kɔ kyerɛkyerɛ akuafoɔ no mo kɔ nkurase ɛbɔ daguro adi ne akuafoɔ no de nhyiamu ɛkyerɛkyerɛ wɔn kwan po a yɛmfa so yɛngu fertilizer kwan yɛmfa so mfa nnuro petepete kokoo so kwan yɛmfa so mpo nnua kokoo aba ne ma woduo pie sɛ mo yɛ no mo nyam tete office abobɔ tie the condition na mo ate yɛ de no 28% na mo ate mo de 20 sɛ na nso yɛ ni mo nte so 28 ni bi na mo ne akuafoɔ no nyina yɛ den ɛnyɛ pɛ leadership by example edu baabi a moma kokua akuafoɔ yɛ mɔbɔ moma akuafoɔ yɛ mɔbɔ ebi ɛna Ghana adehye mo kotontos yakum emu nwatwe ɛka sɛn openi yɛnto adwumadie ne so yɛnkɔ so anyina mo daily guide kwa krata no hɔ no ma na mpɛrɛfoɔ de abeto dwa sɛ aka ne abandada no MPP amanyɔkɔ yi mɛhyɛ badwafoɔ kɔ asetena
ana mo hu se o ma na yetim ne du ba bi a oba na oba ye no ane se na amen se sebe se de wo fa meto de nen ye ntisa na nka me ne DJ o ma no ne ye twempra ne ye wade ebusu sementi sa o my Ghana mamre ni emini yamani echi sa de no kra na yeti o mayimu na oba ne nyonko oba na mudi mpemu agro na bema ene ono anu nyonko oberema edi mpemu agro musuo eye nim gu assessment sa edimra ekoto ma se bedwam senke wedie anti LGBTQ+ bill no na company fo bejatum na nka banda da no Ghana mampani deda na dankwa kufuado ebetumi assent to the bill nanso emra no kodan Ghana mampani deda no ohweni di no buna ni dwesi gwe memi fami sangwa shase wanye no mo ye ne preto saa na ben ifira benwa so na no ene ndi sema yoko ni hyebo so mo ba pe o boa saa de we o ma ne ye musuo tie nsoso bibia atwam asofo mpanifo kora koye ho ye kira na mekese no mpanifo asan de mra na akoto ma hyebadwam bio o mo de akoto ho twan se ma hyebadwafo ne begye atum na wono ma paase mra no mo gitum wie pe na akase ba kodu Ghana mampani berema wo boada John Dramani Mahamanim na ya hwese o mampani betumi agye atum no de ne nsatea ahya ase na beye mra se beye wa be sponsor sa ema eda ne berema eda gayism NFNC lesbianism no ye cheope emra du bedi o mayimu na nyase wa koda fiase kora nti ye hwe sa koto hwe no empanifo begye atum anasa wonom nyintum eye mre ene nkrabia ene bekire wo manyim ene ho sensem so ena abayi na ewra sema si ewo dunkwa wofin so dunkwa wona fin npotem no peni emu oye pa maami ono a ne yemu ba wawo memu kama katafa toso ensia ewo daily guide ebo amane se maami ka bi nhyimu ne ba be mu a wanya mfinhye na aduanu baako 21 years ena ba mu en ene ne maami mentemo wasikakra beto mu ntem na ka ne kiremu a abemu e wanya mfinhye aduanu baako na adwen na nkyere nsisu kakra je se miri bi atwam na otumi so bi a na adwen na yi kakra nsisu kakra wo no wo mental problem kakra ena okacha de maame se ma me de mi obi a udi agora meje nkwan ewu mi se wa na wo me de nanso onkwan no sisi na ebedi mi nsem matwen krante nti saa de one me yede mempe enti ebe ye agya yente saa bese se odabre kra no so wo bo akra ntumi nya mfuku na wo me ba me yem ba de me machem wanyem boso me nkron awo de na betumi akere me ne maame kana ba mu ya ka na ba mu ebuafu na watwen krante ne maame ni achi kawu ne kwachi kawu na pempom kawu ya sagoro na moje tu maame twitwa ne femfram ne maame na wuato mu ha ede na ekoso yi ena ba mu ya wanya mfinhye aduonu ba kwa ni nua ba ma ye friend Kofi ena Kofi dimri kantente ena obam ni nua ya na adwena kan no se na de na wa ye wakuma mempene one na piri wo fam wo gidi ye na Kofi abamu e wanya mfinhye aduonu ba kwa wa start tam Kofi na to form no san fan krante no se wo Kofi nso mahuni se wotam me pa wo beto ama wonse adu sisi a aya asagro misra ujai dabi senior antiase o peja krante course Kofi ani asikawu ne mama so kawu na pempam kawu ne kwanchi kawu atwitwa no akuna toyem ho a ede na ekoso yi na afei adehye mpotemo dimri kantente na mo se wanya 21 years wo hu waku maame eku wa wunua ono so edi wachire ene ebi nsi kurum a ye bechew omo ne gidi omo de aba dente ne to fom na mo che nkrante no omo se waku maame ne wunua be made a wo so beto ya no mo nse do omo twitwa ne ha omo ku ono so ka ho a mekese die abusua baako o maame twitwa ne ku no memu amienu so omo nya twitwa omo ho a mekese die abusua no asiye kum akwa ho seme ye pa ewo dunkwan ofena enu si yense memo ya anopai kuwa krata the daily guide katafato sinsia e de ho seme aba abetudwa Kofi ne DJ emu aye pa na sanse na bogura mu ewo Kalminga barrier attack bi koso ho a Kalminga barrier no na watifide mantemu na owura bia omususa ne den e de Abdul Aziz Idris no peni chese ni pakunkum mi koso ho pa katafa toso miensa omo chiri mi onim hu binti eposifu ache no
a okwa boa police from hwehwem mapa akoso nimfo ni da ha na mmom se bɔ ne de a ne danka toa obebre pa wa fiase akwa kratai ede ho ama ne bɔde aba no yensam a daily guide ede betu dwa anopai na yento aso ne yempie mu ewo the source kwa kata ndi biaba kata fight so emiensa page 3 ena obo ama ne say Cocoa Board policy misstep cause of 28.6% haircut we APR and echirema o muntum adwene munna Cocoa Board chesenje pa bia nkoso ho ena ama ka famframa aba enu nti matumi ate kokwa akuafo so ebo ohamu chichemu aduonu nwotwe echiri poinsia menne akuafo ne bobna enti mu ana mahu boto ano amfa nkura mfa nhyem mama ohawe ababetu Ghana kokwa akuafo enu ye disort kwa krata no asema so pa no pay ode ba ye okatafa etoso emiensa the sanso na kodwo opon kroma eye akane oswafo no hwe man Ghana ya monde bo eso ono kranso be ye adwumaden pa ewo works and housing ministry we bo adwumaden wo hodo ma mpempren de ono na ye machi bedwene demand hia wonom ewo ofoase ayurebi na ochirimo besra ban Ghana mampeni osra nada ne chewani katafa tosumienu omo no homoden na koku akuafo ne bo na wa hwe anso hu saa no omo moden no mfa ebudada na ma akuafo no se wanya bia ma wase a ye monokro no enu ye the source ensama hodo a oniminyamfo kudwo opon enkroma wode abetu dwa no pai wonom ede ehu amanebo ede aba na sanso na chief executive officer we eye we openipo no ene da MTN adwumaku no ano wo my Ghana chief executive officer edema MTN adwumaku no chirema customer experience is top most priority openi chiremi say MTN adwumaku no omani sadu hunu ma no ho ahoa nyina omo ho ahoa osese omo ho ahoa nyina ne say Ghana mo amosom mo no mo hoto mo pe omo suani age enti mo customer experience is our top most priority. Don't say young country Ghana for mo use MTN ne say some hotoma emo eyonom anwahoa na se ba say mo dwumadi enko nkan ukoyi sika ena ebu nani frefre network nye wo ye ko na ateko na no ma busy wo to band sesi na hwem ochirime ba ne say ha omo pa enti say wo hoto now use MTN everywhere you go there e ba ne say pe omo soso eyomo ahoa enti Ghana for mosom penti na mobaye enti muntawo machemo nipa edi mo man enom eye wanam chief executive officer na ode sam pani nsemi abetudwa yenka ne pi temunim di entiam go fama ka ne sam pani nsemi because ye nyina yenim niam a omudidi yen isi abandon no wota esni praying we ye ya na hwem ne ko na Goldface Ghana's community investment hit 109.92 million US dollars. Hey, enyasim kuma. Enti Goldface ejuma ku omtoto omutu ska akọ wo manyim. Omode omutu na kesim pa. Na empotem ejuma omo ye no. Na moboa na ska akọ tu na konkan no. Omu kiremu a sika omode agura mu no akọ nanim akoduru. Oha ene nkron akiripo aduokron mienu. 102.92 million US trappable money a ekwana nimu pa enyasim kuma kra ha dwen kwana nim eye pa na Ghana mampeni John Dramani Mahama mfoni da no muchirim se cocoa price cut highlight need for processing cocoa price cut highlight need for processing enti Ghana mampeni John Dramani Mahama chirim se ne cocoa na bo eso ate sa wiase amansan dwa so no ede kokobo na ema o man se yemo ye homode ne cocoa ne yete a yen mfini dwuma ne yemfa nan nani wa haya ne mfanyi bima ye ho se be ya ye betumi add value ye betumi de bibia ka ho a ye de kowiase amansan edwa so koton a yisika ne mbe duo ne nyeso mfaso ne ye pagya na woro sa de kosa ade a abrofo no bebu ya kwase a won be dan nani na mo de ye ne mafofra beton ama ye milo any cake ne ato atafre ne ye yaboka na o manya ye so mfaso enti yakwa ne mu de omomfa kokoo ni nyina nkoma abrofo anya hwekura no ohamji chemaduonum 50% ye ne betumi dan nani wa ha na o men yetumi anya so mfaso a Ghana mampeni ede amaneboi ede aba abetudwa yanto aso ne yanko ya nim ne yanko pie mu ewo di Ghanaian publisher den samaba Burkina Kellens
Intim for your cause for swift action. Burkina killings. Intim for your cause for swift action. Intim said the intim for your a sense out much be journey. Catafata Somiensa. Ochirima and Manimiada. Esa bang a man in Nabono topa. Nagana de shawonom edi tomatoes hudwa. Enipa makom watwem prempe mu nyina hwere monkwano. Esa banye bibi fa ho se be ya. Ya de hye mfiri omanyim enkonkoto tomatoes. E obi ma so me wu wisa. E ba ne sai mu oya. Akwa kata de ho ama ne bo ede abam. Katafeto so miensa ne de bai. Sanso na katafeto so nwotwe. E wo di Ghanaian publisher Edo Nyamfo Alexander afenyo marken. Ono na yedom kuma e wo mahye bedwam. Wonom panu dini ono kra yenso e ya de hye a ewo efutu mahye bedwane ne wo kirema. Cocoa price reduction, a market demands reversal. Intimicate that is re ediato Ghana mampeni, John Dramani Mahaman himself Ranada. Ghana Kriafo Cocoa Bona Watesono, Omon Homotia, non sign Emma Wonum Ebodadano, and Nebebone Kriafono, or Mustinem Aquanca if it's a banisa, near Kriafono, Yan Junior Wonum Hoqua, Catafetos on Watche, ever the Ghanaian publisher and the Diamani Bui Aba Abetuja. Sansana Gold Board Hot. Selected gold banyan license application enti mo amoga kwape to mikrata to skako wo mai mo no wadi hudwa no same jamfi ona ye pani pa da o man ga ne kokoboda no kire man manimu ya enya de amonsa be kan krata no mo gusu ya hwehwem no mai no ma edwuma soro ayen sa kire mu kakra ansana wonom asan ahyase biu kata feta so miensa e wo de Ghanaian publisher na de amane boyi e de ebetu dwa the new publisher e de binam no kire mu a kanade onyene prekon akom Japan akane asene central de mahye bedwane ananu ya enkoko gina ye kwa pre franketubre de medie ede ama MPP amanyuko ni senkaja o mampeni akonye ne wokopre nanso fofia ntwata madwade ama moko ye ne nkuguo poto ne ko ye anya semukuma ne beto dwa kiremi se papa yi ekwa kwatena amanyuko nanso mu kiremu a pempen wosini pen cannot left MPP spokesperson etikasamafo edema Kennedy akompre kon ohina Japan kiremu se nya no kreda se openi okwa akwate na amanyuko nti wafiri MPP amanyuko nukro bia nim science mam sete ni nyina no eye bosirimu kan nipa bi kwakaye ti muntum na kora nyekwa bia nim ehon sam na abayi na sanso na oswafo ohwe manga de sika sem so eda minsani fa so e wodi new publisher sanso no Nyamfo Alexander afenyo marken ono so da minsabi nkum so kita nkrata na okirem a cocoa price reduction mid season is illegal. Afenyo market demands reversal. Or say we de pa say ye bomadi am akuafo mid season pa na mate cocoa akuafo bo so say hwu de ye krono sem emfamre kwam nti aban no sesa na adwen na bodada no onsan emfam akuafo na one ono ana wafa kuma ato ba force na di nkomai o kirem say ato do force na ho asema no pei wa bei ato do force Samsona kuwakata ne fa etoso emieno ewo the new publisher ebo amanese cocoa board cut salaries spending amid public outcry in Ghana for na sunsa na ne cocoa board for mpanifo na to mbosu maketua so ohamjechemu aduno the new publisher no pay ode ho sensem ete aba Samsona fifi kwati goes hard on appointees who want party positions in addition. Etimika said ye otwatwirefo pani edema NDC amayuku no eya Mr. Fifi Kwati na wadwa okirema NDC amayuku no mu mabi wo hono ma Ghana man pani bae omamu dibra mo ye adwuma mo somo man musa ni pakura ye musa petumi bio ewo NDC amayuku no edibra ho bio ede ya ana mo ye ni berebere sa mani brad ye dodo enti ba akofo peso ogi tumi ba akom mienu miasa boso ede ya ubede na wa ye adwuma somo man Twende ni buafu pa se kwabrane ayama wadwuma abaya bowdin we government appointee we adwuma na wo san akopre de brefo fro bi amanyoko na akache ede ade a mu ye ni berebere too much wo fo wadwa pa ka na adwen a anopai kwa krata ne fa etoso ensia we the new publisher na de amaneboy ede abetudwa ye nto se ne kopie mu we the daily statesman eden sama bana sama so pa no Ana wanom echirima. Let's tidy up for 2028. John Boadu says MPP must signal for
me hwe ni yie full total ntimeka said de dwambo adu no o kire mu MPP sese yi de anyasem kuma kratafa toso emienu wo the daily statement o kire mu ba ye desa no manam enti monka ho mpa na munya dwuma so no na sade tie bia no tumi afiri mu nsai emiri bi ba ebesa ye mu de bio na mom ebehnya dwuma den na nkoden ya mu betimi aye na mu nyina maye baako eba ne saade a ekire din sana kratafa toso emienu ewo the daily statement ebo amane say Parliament reintroduces anti-LGBTQ+ bill. Akoto ho amekese diem. Bashebe dwom acha mehene. Oniminyamfo Right Honorable Kingsford Sumana Papen mfoni da. Na wasini tirase ena no space na wahye ena eche hye no parliament wone kente watutu adamu na chese chenye da ne kum na efe passes ka ko efe pa minya bia mepe na ochirima mekese de ne nsa kan krata ne se ne oba na oba da ne belema na belema da ho sensem no ho nkrata no mra no abeto to betena sa hwehwem no ma ye ho adwuma a no pei ni gisem edimo men yemfiro ne akua ne mpie mu Republic Place edi aba na ochirima 8 traders dead in Burkina jihadist strike etimike said de etiatiku a wonom ye atuatefo ewo Burkina Faso manim eno oswafo no no hwe manga na manwensem so mekire interior minister ono kwa na yas asbisha mo wasan wase mache badwani wa sentimentemu onunyamfo Muntaka Mubarak Mohammed eno wakase chirim said de brichi na bo man se Ghana le hwe kwa kodi tomatoes ehudwa ewo Burkina Faso akoto abetonya so mfaso de ahwefie no enipa nwotwe ena itu aka wono ma munyina ahwere odom nkwa tiatifo age omon nkwa de afro munsem emu oya pa man brichi na bo man Ghana emu oya pa pa na sansuna Ghana horse Russian envoy over viral sex scandal enti Ghana emaya omo ho ofe tomrosie tokom kama na omujeja omo ho saa masa bebro ni pete ofu ibisa efiri ni krom eba wo manyim etumbe dada ya maye ene omu nyina asa wo molai nes ene omu di mpemu agro ewieye ede kamera esi maye yi so sabi beme ni emayi da na omodegya nyina gu abonte ne eye ni muguase de ma omame bia ka emaye busua ni maye yi a emu oya pa ko aka tede abasa mekese de yade am oman Ghana aso hwe oman kitahudie so ene amanone enkitahudie so mekire oniminyamfo Samuel Okujeto abrakwa a onukure ya oya adehia mowo eye novdai ewo framante mmahye bedwani we ye south dai mum mmahye bedwani noton kafra fachame pa noton mmahye bedwani noton mmahye bedwani oniminyamfo Samuel Okujeto abrakwa ene wone opanipa osi oman Russia na mu ewo manyim ene na ekwehia didi nkono so opani enti wa wo hwe ade a modihye be ye enti ye a matumi amaye mofrei ni o madeda esade o madagima ba bonten egu o maye ni mase ma emaye egu o mani mase sante ye ana enti munyi ni maye na ye mbisa ne nsem na ye fa ntom kakra na mekase nkrata e free Russia mani mo ba kirim se sa krache no o munni bibia kire se pepe se owura no kru free Russia ho o mo so on free Russia bia o mo kirim a o munni mo no data ba bonten no bibia ne we kire se opani kura o free Russia itomo so abeke kan o ma dwen kirim a o free Russia ho ento munni mo no dina ba ne sa na owura yo free hen o mo so akoye bi we Kenya o ene wa kopie mo South Africa ene o de Ghana de na betwa to ana wa kwahye ba fufuro bi o enti mo mani na ho Ghana ma ya na mesrem ngo faase fo na mesrem wada ebia na nka meyiri wo mo ade amaye ma hampa o imaya kama yesi obi kura ya hotel man nya o wanya de kura wanya de mo na mo nchino se bibiri na ekoye ne wa monone yanka zamini nkodam enti mo nyere mo hwana mo hwehwe na mo nkwache ne mra yi wanya de nya mo mfa ne beto na maya ne nkotwitwa no sum left and right ye wi na mo mfa ne nkotum be ye 30 years bi na munyi ne man nko oye ni mguase ye for po mumma Nakopon be punish ne pa ye fon pa
gu man anim ase too much mu oya yantu aswe na yakwanim Ghana Water Company Limited faces 14.6 billion debt, 21% of water supply deficit, and 52% of system losses. Report Abeni. I saw show Ghana or my Ghana Yensu so on my gay. Or Muchima. A car besa on Mukumu. 14.6 billion Ghana cedis. And no, a mubi a new water supply. Ghana this year. Or Muchi so the mamma Muntriacano. I have Muchimu Edunu Bako. And I think so. A young fidie ni kaboni a debi ankon kan so. Omohenchichemu edunum mienu 52%. America abano eye 14.6 billion and abayere omokon so. Ama sitiremu aye den pa. Ehun sensem na abayi. Ano emu oya pa. Akatafeto sinsia ewo di Republic Place and the amani boy edi aba. The National Voice edi nsem nam. Na wanum echirema fuel tanker explosion death toll rises to 6. Rises to 6. Intimika said the Ghana National Fire Service as well sure manga no dumja edwuma so echire make said the sankwanhie ekosi ye e was signboard in crime pumpure mantemu no eya santimentem kumase kwantempo no so wansem kwa no so no sa tanker bi adane butu ya adehye ompotem ho no mkofa ankre ene kofo gallons ekogina ho a omkofa ade bo tanka na ho ne sese obi a ode abobonua obotokura to duam ene ye kan ebotokuro ato tanka nim atwe fuwa ne de akọ ena mugusu a na agi sew saa no ena bi yi fum de want to me anyi fum no ena senior man nanim nyina agi wom yesi amanfo ko park motorbikes ene cars ahodo na nya sim kuma na jaji mu train tese enipa ne mu akọ nse mu nyina hyedwera be agu mafofura prepra nipa dunum ne pra ye wom mu nsia de mu nyina wu a emu akọ be ye enkro no so de omoda ya sabia mpanifo pre wono mu nkwa ntemu oya say fa car eso fa ngoto ba bia na kwabla na nam ye ne emie ye ne se bi jiminti na nipa akogina eja ho ekotwe fa ngo na wangaza okobu gala mba kwa beton ne sen nti wo de wonkwa eto chechei se de nipa ni bi sabe ye jimi no ano odin o wonfa ncheme excuse me of my words but it seems a do baby a nsem hunu ye too much we makwakokum ho saa e ka sen wo be hwempo di okobie tanka no ho anan ka okotwe odi kan no kura wanwu nipa onam ne ba bi kwa ene wawu yi yemi yapa Sanso Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wa condemn sa Burkina Faso eye jihadfo a omatumi akum Ghana de hye makoma enwotwe no emu oya nti wakasa mampani ntu hu ana mo no mo asebe ya sa ne ma na ekoso no enku bi ne ba ne se ne Ghana dwadifo ene ye bo no todwe kunkum wonom e wa manfo manso mampani ye bibi eye den emfa hu Sanso na the Accra Times e de bia ba na Ghana mampanimfo ni da ne mpanimfo pi ne kan ho kirema women empowerment a crucial driver of air continental progress into Ghana mampani kirim say yeboa e ma mana tetenemu ko nkan na mai eye yedie ba o ma tetenemu dia wi ase nyina e be koya ne mpuntum na ye adwen say ye twa manager na e ma no omunya kamafo a na ye to ma jeje mu dia wi ase nkonanim da efise ma ne do sese ne menema enti yenhwe ne ye ne mu ama no na o ma tetenem enkonkan eno ya asema eso a the Accra Times ko Accra ta no pay or the eba ye yemfa the Chronicle ko Accra ta no ensore eye ko Accra ta mboso no so am na police wage war on a criminal gangs timike said the Mason police AK-47 assault rifle ne nemeke ka ho nyina na mpanifu akɔgye ewo voter region cocaine deal no na be course so am 150k bribe rejected enti opposifu ani abre badwumaden ase ne anyasem kuma mo amudi nsem hunu no o macheche wono ma opposifu badwumaden an pay the Chronicle ede ho sensem nyina etimi ababetu dwanti we asemoda omen akọ ede amayen kwa katambo so no yemfansi na dwumadi ahodo aka no DJ Hitman emfantoa so emfaman nansa na no awoda kese we enko emfa ema me wafa se ne den ede Patricia Sapoma Boafo
a ɔyɛ adwuma wɔ Nija Hospital Trantra Health ho ɛne nkorabata woyɛ adwuma enti we deɛ from Master P a wɔ London ɛna afei nso wo maame ɛne wo madam Cecilia Adai ɛna afei nso ɔno dodo abɔ ma ne sɛ maame SDE ɛna Mrs. ɛyɛ Patience Fosu Adom ɛna afei nso abusua ne nyinaa celebrate ne yɛnua ba Sapoma twedi ampo Nyankopɔn ebie opono ɔde afe baako ɛde akamfi ho da ahofɛ happy birthday go to you nyame hyɛ na wawoda no wɔnya no sonko ɛkwantenten ɛne wɔnyini kyerɛ ɛmu ɔdɛ na twedi ampo Nyankopɔn ɔmfa ɛnoma wo san so yɛ the biggest fan ɛde ma yɛn papa Daddy Lumba on Minyamfo Charles Kojofusu a wɔnya ne baby ɛkonti ahofa wodin ɛde Patricia Sapoma Boafo a wɔyɛ adwuma ɛwɔ Nija Hospital ɛwɔ Trantra Health nyame nhyira opi wei efri Master P ɛne wabusua nyinaa na ɔmo se yɛmfa woda kesi wei yɛmfa ɛma wo DJ wɔbɛto aso na dwumadi aka no wɔde asom yɛtifo right kwadwo me da se minute after 8 quick commercial break here ba Anidaso Wɔhɔ Obia na ukwada na pay enkomo ɛwɔ hɔ papa wo man sika na ɔde ayɛ dɛ yɛbɛsisi a Minia femme waso ene wo mre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels wasem tia one trail se wo pebe bia ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe be bia se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a memma and a man to Mrs. Wantrini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe shekiu amoniaje, Echegusa. Oh, Diofosu Event Center. Diofosu Plaza Hotels, dear, Dime Papa. In the dear Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etra kwan ewo abotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ya ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa adenta. Ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homa yi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Ghana fwe ya tia sem dene Abibek Enterprise eden nyama papa bo se ba ne ntade empaboa ene bags de a ni nyina ye Abibek Enterprise ye wo mantade ladies top emema ene mba jeans ye wo bag papa bi bed sheet pillowcases enkwada ntade bi a wo peni nyina no eye Abibek Enterprise enkwada ne mpenifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene the t-shirts ni nyina eye Abibek Enterprise emema cargo shorts emema hoodie empenifo hoodie ene sports t-shirts ni nyina aye Abibek Enterprise and the bail aba ne boda from fofofo won so bra betubi na gisika gu botom yesi adepa ene ton ho ni nyina wo Abibek Enterprise hwehwe Abibek Enterprise Domi Total Filling Station and Chenwa. Follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok aye abibek.bill, on Snapchat aye abibek_Abibek Bill. For Abibek was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012. Nemom Kai Abibek lines ning now on WhatsApp so Abibek Enterprise and home of quality bill. Freedom is here. Ghana, let's jubilate this independence. Lumba brings you the Independence Weekend vibe. 3 days back-to-back showdown from Friday 6th March to Sunday the 8th of March 2026. 6th March is a throwback jam. We take you back to the Y2K and dancing. Old school hits, classic jams, and non-stop vibes. With all the dope DJs on the decks, DJ Alien, DJ La Posta, DJ Bredash, DJ Vibes, and DJ Trillium. And your hype MCs are heavy and her excellency. Time is
7 p.m. sharp. Now on Saturday, the 7th of March is when you feel the rhythm of Ghana with a Hip Life live band session. Come and enjoy a live play of all the hottest hits from the 2000s up till date with the Chrome Band. Sunday, the 8th of March is the Independence Shrinkwan special at 10 a.m. where we're going to be enjoying all the local delicacies. And at 6 p.m., the showdown continues with the Bonga and Western Hip Life music. Remember that there's a food bazaar that will be available all 3 nights. Official media partner, DL 106.9. This year's Independence is all about good music, good food, and good location. Chrome Pub is the place where all the vibe lives. Mema etiefo nyina akwaba ba Amuzu Herbal Clinic na midiedrobia ba yefre no Amuzu P Herbal Mixture eyedura ebua ima eni mema nyina na oba pampa no ohye efi na seba no obehia Amuzu P Herbal Mixture oba insio basa egu no ono so behia Amuzu P Herbal Mixture oba bi a otie na se ne hene pa di ono so insawansawa agi na kosokuma boso ono so behia Amuzu P Herbal Mixture oba otie mi anedun so no pampan pa no ohye edi akireba ono so behia Amuzu P Herbal Mixture min kan se dun so bia ense nsuo ba se odun so na se ne color no eni e darkish more yellowish na pampan no ohye omu a e kire me se ekekaye eya ba odun so no mu enti pa Amuzu P nenum e die na chika sei anase hunam na ya ono so nkopa Amuzu P nonom be man so a otie mi a odwon so emu papa ye ono so behia Amuzu P Herbal Mixture be mebu ha odwon so wie na bi akam wo behia Amuzu P Herbal Mixture dwon so de dwon so a oti de kakra se ugun nsuo na se ya nko an na oti a uhia Amuzu P Herbal Mixture ensese be ma dwon so na moja di akireba enti be ma dwon so na dwon so moja di akire no kopa Amuzu P no mu na sa ni na mfiri ho be ma na dwon so ebon kan uhia Amuzu P Herbal Mixture obi se doc eya na nsuo totoro efri be ma no ba se bi chim kakra na abegu ano white uhia Amuzu P Herbal Mixture insawa agi be ma na aboso uhia Amuzu P Herbal Mixture se ba se uhwe aba no emu ya uhia Amuzu P Herbal Mixture obi se doctor mehwe ano ahono mesrew enye hwe ahono nyina na enkwe baba so mu ati mo hwe ahono enti be ma ne hwe ahono onko pa Amuzu P no mu nyina twetwe nko obi se doctor medware wi a na me hu nyina ya me hene ase ahwi apia egu me so be ma wo sa ha nyina no obehia Amuzu P Herbal Mixture doctor Amuzu we midun so wi a na se dun so ni bi tamayase the same Amuzu P no ene ese edi se adwuma no wo pedoduo na atudi a e wo herbal shop biara mo e wo pharmacy drugstore any herbal shop biara bi wo ho se doduo pa na opetudi a no abayaso ye na otafun hia so Amuzu Junction be Moro Market no tafun hia so Amuzu Junction be Moro Market so Kumasi anu akodani herbal Mr Herbal Pedan ko mu tu bi sentombi Accra mun ko kanshi draglem mu bi sana na buwache Kingswalk Repash na Tinatet opa Amuzu P se mi se bia frame na 0247 776743 0247 776743 Amuzu P Herbal Mixture Mauji Hiochalo. The station with the best music. I love the music. Best music. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Super whooper. So niama sana miugo. So senta niamba so niama. Nami whooper. Me do. Nami whooper me day.
106.9. DLFM 106.9. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Minutes after 8, 106.9. Indeed, when the song is good, play it twice or thrice, yes. I am in the super. Special good morning going out to you, Sabi. Sabi at his head.
Superstar. Now that you road here with them all. He's an inside there down. Superstar. Don't mind your man can't try to. Yeah. Don't mind your man can't try to. Yeah. Anyone me go, mommy. Anyone me go, papa. Young boy, you want it. I'm on reference. Young boy, you want it. I'm on reference. I see you, but that's it. Don't take it to the digital. See you, but that's it. Don't take it to DLFM 106.9. 106.9, Anidaso Wɔhɔ Obia. While I'm saying special good morning going out to you, Dr. Nana E.T. Akundo. Dr. Nana E.T. Akundo. Right, good morning. Nago show papa. And special good morning and confirm out. Madam Priscilla Fosu. Ekyo Dobroni. Why not you? Oh, why not you? Just special good morning going out to you, Madam Priscilla Fosu. Ekyo Dobroni. Broni with them bruta. Broni with them. He's an inside there down. Superstar. Don't mind your man can't try to. Yeah. Now give us speak up so something control. Premature ejaculation, sexual weakness. Why don't you give us speak up so something papa. Yeah, they give us coke capsules abam. What's this year? Ya one up so I am Timmy how why don't you give us coke capsules? Give us a bar mixture. I don't know support your immune system. Now put your malaria, typhoid and a jaundice. What do you my dear? Do any best in any more bad prep? Do any I want to mean to be in there? I lose appetite. What do you know? And you give us a bar mixture. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a 0543222470. Give us speak capsules. Give us coke capsules. Give us a bar mixture. I'll be back Enterprise, home of quality bills. You want man child, your mama, dear, father, dear. And just enter the papa just you know. Yeah, I'll be back Enterprise. Bags, back sheets, pillowcases. Maybe I can count you now. Yeah, I'll be back Enterprise. Then I try acquire what Dome. Yeah, Ben Dome Total Filling Station now. And I want for I'll be back. 0538129775. I'll be back Enterprise, home of quality bills. Classy Eve, special good morning going out to you. Classy Eve. I don't pay wood here, Jumedi, a special good morning going out to you. Experience the ultimate in comfort and luxury. I want you for Plaza Hotel. You will go for India at the Chimna for Butanso. Every day I say identify for her. Comfortable, luxurious rooms, conference room, swimming pool, and your man does so. Salon Papa. I want you for Plaza Hotel. So look no further. For your reservation enquiries 0530-458834 020-7979-461. You're for Plaza Hotel, where luxury meets comfort. He's an inside there down. Superstar. Now that you road here with them all. He's an inside there down. Superstar. Don't mind your man can't try to. Yeah. Don't mind your man can't try to. Yeah. Anyone me go, mommy. Anyone me go,
22 minutes after 8 a.m. here. Anidaso Wɔhɔ Obia. Joining live on Facebook. Uba no share link no more for frobin so to me ahwebi and anapay. Yeah, the discussing segments no yeah the bro. Joining live on Facebook and apay something in DLFMonline.com. Oko honuma wonso ubetumi akenkan ensem ni nyina bi wo honom DLFMonline.com okwa ensem ni nyina gu honom and anapay mpanifo atena se. One man si ebeye yo. Senye yo. Ya yasasiniye. Woman se be yo se enye yo. Yo maya ye nananom abre di wo moja akon ade apɛ ade amaye. So woman ne be si ye na afia koyi a womanfo bra ene be twere. Obi mfiri ne ma so obi mfiri ne kuro so e mechichi kuro yi ana woman yi emfa mayen. Yankasa ye bra ene yesuban ene be twere. Ana pempen fo atena se Bismarck edu say man bize atena se ana pay Kofi Taylor. And as usual, the class prophet of the house, Inshaba Kwadwo Samibi, and so Atanasi Anopeya, and a pay Yedin Komo. Joining live on Facebook, Wadam Alban was share link, no, I'm of Frobin so to me, Akribi, and a pay Lumba in super natural mineral water, walk away more, and a fair discussion see, ye dear bro. Inshaba Kwadwo Samibi Atanasi Kwadwo, for my here, and a pay, matching. Penny Major, so now what promote is a beam. Yamia do me we. Ye de nyankopon ase papa. Well, as someone if ye graphiconline.com a report here. 7 Ghanaian tomato traders caught up in Burkina terror attack killed. Dia akoswo e wo Burkina Faso. 7 Ghanaian tomato traders caught up in Burkina Faso terror attack killed. And then koma me person pay ye Ghana, Myanmar were torn tomatoes are. We call Burkina Faso. Fufia Twanta. Washi one crown. I know whom come on. And I pay you, me pessimity. Who bring ye, young quay? DJ Hitman on the pay, men fancy more than my anyway tea for Muti. DJ near call retirement, my catcher. Mr. Prince Obey. There be no class over. I'll be calling him. Mr. Hate, and a pay fancy more than what here for. Na yena wo master son pay so madwani show no. Na me she yen komo twetwe na se no. Yemfa na se edikan magana akuafo. Na yema wo no mabaso. Na yena yenuanu madwadifo ase. Efi so man si yeyi wo no musi nchen ya Ghana chekere ne kanko no. Enya de a yebeduru ebɔhye ho kra. Na asema beto dwana no meme na etwa mu yi na ye wiase nyina ne gida
na ya do for da Michreva's Day 14th February 2026 ewo mna Ghana de hia wonom edi tomatoes ehudwa na wonum firi o man de o mani kire mu ewo Burkina Faso bi manso northern Burkina Faso so mo kwa akoto tomatoes mo ba beton magana de hye nso enye bi de adi adwuma wo mai mu a fofia ntoata ena Al-Qaeda etuatiku yi eto hye wonom so a DLFM 106.9 atoyi mu hwani panson wonom ku wonom a afoforo nan pra no mapani mu oden nanso hwehwema beto dwe kire mu asisi a mekese yi wo mu pra no mu ba kon so asan to a yesi no decto no akonanim akogina nipa makoma nwotwe ena o munyina egu ewo mra wonom kwa akoto tomatoes na o ma beton ewo manyim na eba ne saa na o man Ghana yempenifo na ma ya yese pete Ghana mpenifo na ya abanko na abanyaba abanko na abanba de oti anope no ye DLF madwuma ku ntan bia morning show team ye ntan pani bia obia so ne wa bekasa ne ho ye hi no na mom ni kuro ho ye dituo ekwanya abanko na abanyaba abanko na abanyaba na wono mama oman Ghana yese pete no aya na edene bra ko be dentia aboa pete eya aboa bia agi nsu ato oni dabre dise nsu oto a efi na okopre dabre kokonseji agi nsu oto aswa pre dabre sa na oman yete se atoya nkyem maya bibinsi ya obi nwuye moja nhwie gu ya yempanifo entoto ne yama ye da de bia de nipa enkwa eye experiment wo manyim ade ba ko a madwen ho akwa akire ni se o man Ghana ye de nipa nkwa na de bia da ye de experiment wo Ghana obi wu a na mpanifo atumi atake proactive measures si yenye we Anidaso Wɔhɔ ma Obia opening ye free hin ye beduru hayi wiase nyina yemfa na bibememu for that matter Ghana eyo man ba ko a ye ka asase a eya asase bedie types of soil no ye woni nyina bi say ye lomi say ye cray say ye den ye woni nyina bi wo kureyim tomatoes eya de a omen aka ni miri bi atwam ne ye di hu dwe pa wo man mu a ye ti hu dwankasa Ghana nsubonten ahodo atwa ye ho ahia wo man yim nsuonsuo na atwa ye ho ahia yi ye nyina ye nim say tomatoes ne ye no wo ye obi a wasikuya pen na waye tomatoes pen a ye dua ehiama eso ensuo gugu so ese ogugu sunsuo nkakra kopem say tomatoes no ebetimi afifire ka magina na naso abonsa afidi ahia ase anyini ansana ye jai ase ensuo guo nti tomatoes ya de a obetumi adua age wunya irrigation system ana dam bi wo hono ma ebetu abura na ye de apetepete so a no na betumi amoa ama ekuafo no mo ye tomatoes no de matumi akonka ne e de ama wo no right but ekame akoye de se o man na ye wo mu no ye ni system bi a eboa ankwankro mpeso mo boa na o man ko nanim na mum enipa kituwa bi a o mo pom bi bia kudi na wono mo nyina o man ho na o man system no e cover wo eboa wo de bia mo ho to wo e de entira senior yeti krom hanom emansase tam atwa ye ho ahia Ghana mpanimfo ema o mani ku galamse ho esene kuaya ye be ye mpanimfo no ani ku galamse ho ska akọ o mani bri good esene hwe inti ye ne ya nhwe han ama so preto MPP ba la kadase ka no okọ na nisi yaba same thing na okọ emenne kwani kura pe asasatam e de ye kwadwuma e dene ene du ba bi a ekwafo ni bi ku afom kuro musuro because galamsefo ni bebie na omo de armed omo kwa omo kitetuo ni akode na ekọ ni so mudu asase so no mpese omo tutu ho na ye rofo metumi akun e yade ekoso wo mamu ha yani we are aware ena Ghana ni a okwakoto tomatoes e wo Burkina Faso e de ababedi hudwa no ya bonu tu akunu na sinia enti yemfade mposa Ghana ni Burkina Faso man e de no omo ye no special o me entiase o Burkina Faso no e de ne wo ho asase e de ho mo de yakua yi Ghana ye wo bi Burkina Faso ntumi nka nkyere Ghana fo say omo won sase sene yen e wo kureyim
omu ni asase bede sene omu kura samtan be poso akwawe so pa nanso omu gusunsuo eyekua yate ha mensu atwa ye ho ahia ema oman ekra tomatoes edi free Burkina Faso ye kra jene edi free Niger edi bagana ansa na yenya be edi ewo kra yim yemfede Ghana di 60 something years ewo after independent ye je ye fa hodie ni mfinhia aduosia ne yakire ene yatimu chese yenya Obia metna oman mu ntumi nwene nkofom hunu se no ade we de enya ni say that now mo ba omo ye eno we don't foresee any differences between these two political parties in Ghana. Chese ni madada na mo ye na no na ni de hu sa from Kwame Nkrumah braso bepem ne ni madada atwamu no eno na mo de hu abepem sam na ye kasei obi mfa ni nsanse ne bo enka nkere ma ade a MPP ne NDC fo ye sonko wo mayi mu from ni madada mpanifo ye mako bi pe dada no mo de hu sa bepem ne koko board ne na mo si yagui e kanti amene wo mu yi hwan na sisi ho ohun se ne aso na bribla na mo titidi ohun se benkum ne nimfa left and right didi sa 106.9 tame mo ye o se yeti okremu ha ne ye kase unemployment rate akosoro na Ghana mebunu nya dwuma nye e wo mra ye nim sese ne senior se yetumi twa asetam to ho na abaya makwan baabi agalamsefo se ni ye ntena ho enti yemfa nya fuo yenua banche yenua bayire yenua tomatoes yenua jene na aban emfa to ne ho so yempa machines yentutu abura ema akuafo no fa nya adwuma de yemfa nya state farms aban ne mfa ni yempa nipa omo ye competent o betumi ahwe so ayi adwuma ne yi na yentua omoka senior enya adwuma ne ya create adwuma yentuma mebu na omo tifie ne kwanya adwuma nye o me ya adwuma na yete ha na ya tem sika e de akwakra ntos e wo Burkina Faso ebedi ni Ghana na yete ha na ya kra jeni e de afri Niger na yete kuruma e wo mu se amama ya hodo de ye se yedi ye hu adwadie e ya de ye nokre e se yedi ye hu nsa woso ne adwadie but ye de ne mane ye mobot se ai se Ghana ne ye ni bibia e betumi ayafa ho akomadan na vrongo bogatanga komemia hodoa akuafo nko kyese wo kwa kuadwuma pa no mo yankasa nanso boafo ni babia obia ne hono ma waya na adwen se obo mpo na akuafo ya tetene matumi akonkan na adwuma no kra ye so lucrative so obi ye bi kra mpo a kyese onka se ontumi nye kyese mpanifo no makua adwuma no ya den o ma adwuma no mu ya ja enti obi hu ne se wo kwa ye bia e ya sotwen de ma wo e ya sotwen e de ma wo yen wan say na me for so many years ya ne great ye ne ma ya de papa bia wo manim ekra ne ma fira mo ne de ba ya tumi akra to pick de de yesim ya kra fira mo ne manches ya kra fira mo ne awie me ye ne tomatoes ye de ba ye nkwan ene niam adie ni so ya sa kra fira obi ma so enam so mani pawu you see Ghana ne awutie me anope wo hu Ghana man se betumi aye ni ya ye nkwana de ya me ya ne se ye kasai obi asom na no na banya ba obi asom na no ade nte ya bo MPP din ya bo ni se din ti wa dwasifie ompe no kure ye benyo obi a ne ho oden ataachire aye crusade obi ye de anya ye ka no kure no na otataw onya okura nko bekun because obodewuro propaganda na aban na gina so na wanya bi adi pese menkuminya edi yanka no kure nkyere ho aso man ye no ne sen na minti na Ghana ni firi akọ Burkina Faso aso akakra tomatoes ne anya bi ato odwam enti yam fede ye ni nwu se ne ma patwa ye ho ahia yi Yankopon de bia me kasa Yankopon ho ne tirimu ye pa Yankopon tirimu ye papa because ne papa de ama Ghana ne yantumi ahunu so hwe ne wo Ghana mperifo aye te se bema wawade oba no ho ofe pa na owoto ogwanufu anu bibia gina so na bema ne bema nya adwuma sa na Ghana mperifo na ye Ghana I'm telling you say omana badabrijo ankasa ne ya to graphic emobi kenkan ma ya so man I'm telling you sa na Ghana man na ye ze bema nya adwuma Ghana man aye so obi a wawade go ba owatunyam ewatinyam ne ho ofe bibia ye kama bet bema no ntumi empreprechiri sana Ghana tie say oman be mawu because mpenifo na kumi oman be ma edi enti ne ye wasa ne ma patwa ye hu nyina ahia
akwaya yewo insasetam ensuo sese ye nsuo mpo akakra si aguso sese tomatoes ne ye kra ena koko insu akakra ga koko body benyam bi atradwe omo kra efiri ba bi nom to na because se o matena magalan sefo ne sasase ne nyina ye nsuo na ye de ba irrigation no se nsuo no so ne se bi ni ho no akakra wutu abura kra ma omanya ye ni ku sika akọ ho ese ne ye bibia de ye bedi kura de kanipa ne nyina gu na nipa kakra bi at office enya sika na ho pe omanya de nipa na ye experiment. I'm so sad this morning se nipa nwotwe ewu ade enti ye kotontos afro bi maaso o mra Ghana sase tematwa ye hu nyina hia me de mesere mpanimfo asemo ya kan the last time ye kan wa ha sa de ba ko a ebetimi asesa Ghana hyebre eye kuaye se mpanimfo na ango back home no man ko sua ne ma bi a o man sa na be yo just ask yourself say o man Ghana ye team no office work eye sen o say ya ye bibiti say o man nim say Obia pese okokwaye okotena office Obia pese okokotena office sa na ya o man say enti Obia okọ school bia no kọ wi a op office na akotena anything na unemployment rate na sura na ekọ no bisa ho MPP buy na nyuma se na mu bia ka ho NDC buy na nyuma se na wa bia ka ho tesi ekura se na mo de aka ho bio we dey just ask yourself institutions that na ewo ho no eno na ewo ho o mo nsi bi nka ho enti de bia unemployment rate no ebekọ soro ade ba ko pa ebetumi asesa na nka mebu nde do na nya bia ja nko man tudo atiti fie ne benya adwuma ye no ko bi kura ha no so okwasa lai kura ko office adwuma ye ya ye kura adwuma kama ene bi kwa hamache 24 hour economy se gana mampani nka wakan ke bi kwa hamache e bi kwa awia e bi kwa numre na ye bibia fine ye dua banche mumudie ni abande asasetama wo yato ha monko dua banche mudie ni munu ya broba mudie ni commander sugar fight neto ene ye pa obi ankwankwa de sika akwahima akwaya adwuma yi eguo na eguo so we can grow what we eat. I'm telling you commander factory na egu eti ho no mo azese nya bra bia mo esi ho a epro yi enso ade hye wo commander office enka bra ko banka mpanifo ani ku ne ye pa abosia de hye mu na ye ni yi a enko betumi aduadua brobe ene ahwede ene ade a ebetumi aboa na ade ese de ne de aye kodo mami ntwa no Ghana tomato traders edi nkomo and yenti sankomo yi o mai kese we yenya 60 years na still ye kra tomatoes every obi man so first na tomatoes no free na vrungo ni boliga dam na ewo boliga no e be sere aban no say omo ye ho adwuma na akuafo no start edua intos no wase ne be ya how ni amani a ye fam wo Burkina Faso no etubetwa sesi ehu aboyen akase na ebe ya ye be kọ Burkina Faso akofa ntos aba Ghana enti ye sama mpanyin say ondi mboye no nka ye ho sa obeboa ye na odi asodwafo be ka omo ho wo ho na obeboa ye ya na sa oha no ase bebra ase a ye pe Burkina ho ye kwa aye dam aye bula na omutu esesa de gu tos ni so aban betima ye bi o man mu amayen first na du epebra ye ma me mo kotontos ensuo ho kadi ko mukuta pompi machine akua fondi ye adwuma na ye nim Burkina ho Ghana ha ya nso so edu pebra ye nyantos di ba se de ye si bibi di Burkina betom Ghana pebra ntos na omo ye ni nyina o magyae bibia na afaka ye se ye ko Burkina kofa nka e besra o mampo no fa ni nancy form first na ye wadaka ye de koto Burkina president no aba Ghana ama ya daka a ye mfa emla Burkina meto niema no ka no so e de ba no se wa me atwa ka no so enti niema no so e de ba na e daka na egumu ne ma ne se esua e de niema ne ba so na ye ka ye nkrofo nso kwa no mu besra ban sa omu ha Ghana akuafo no ensate na sese ne ade no omu wo nso kwa o ye adwuma no beto ni sika o de ye kwaji loan a ontumi nya de sese obetumi atua loan no na ye ne kanti obedwane enti Ghana ban mu akuafo na ye ensate ne ontumi nya ye de ne kase wa ha Anidaso Wɔhɔ ma Obia kodo DJ medima no sie no wa hu ya maame Professor Jane Nana Opoku Ajiman Vice President e kan so mo bo mo di Women Bank ebeba Women's Bank beba na bebo adwadifo mesre na adana dama Ghana adwa ade betumi dwene ho ana mente ase unim say ADB yakuafo bank unim say ADB yakuafo bank Agricultural Development Bank enti yakuafo ni nyamfa so bi firi ho de isi ese ye bibi ti say yema wo mo ya nkwankura adwuma a wo mo ye ni yi ni bebo o ma ne da ache no se nipa no epe access to loan a empenifo ne hye panwu akwan mu se be yo mama emu ombe no ombe kwa na flexible terms nanka interest ni be ye low
ne akuafo na tumi nya sika de ayi adwuma ne yenu manya bi atua na boa o man okay aban ko antumi nye nanso de bia meka me so obi ye kua I say punishment I say obi a ye de ye punish no ye twe na so aya so twe ama nipa because akade ani ba bia okay oh enti ha adwen adwadifo edi bia kwaba ne ade bra mo bre chairman adwadifo Ghana adwadifo me say ye mo ma ba so pa Ghana adwadifo ne akuafo yanka wo mo mpaibom na ye mo ma ba so because wo no mo bre omuni kamafo ba bia bibia ne ho ekoma wo nom enti me de mesra ban going forward no on for na pengu akwam Ghana yetuwe ye state farms an kensene yen Ghana ye state farms an kensene yen ye dua banche ye dua bro ye dua wei kensene yen ne nya galamse ne tu na ka akra intos ne ayi jena ye kra de ba no ka ketu abi ensuo ye be kra bi e de aba because o man ensuo de enkra bi o peni e de ye wo Lumba supa ne ye kra ensuo free enya botreti ye wo Lumba supa na so Ghana ensuo ne ye trama galamse fo ne se ne nyina wi a okay ehifa ne ye kotu bi afri no ene bo so ba ye dim to the sense you can't even afford utumi nto se o mo se ne nyina wi afri ne ye de so ne so no afi ne bo no be kosoro ne ma ye be dan na ni nso bo be ye den so get a point e be ye so hardly say betumi afford this say e beto nsu wo manyim right and yes rempanyin for right kodo me das papa for the 3 minutes after 8 a.m. here DL Anidaso Wɔhɔ Obia inshaba kodo same bi na we making the points go fi matching. Good morning, Hitman. Bibi aboko dia. Nyame adom ye krekre me gina ye na so 10 tools. You, mami ti wana play. Hitman. O mind be to say Ghana intimi ndua ye kan say tomatoes na citizens e wo ha se mamefo wo ha se beko Burkina Faso akwako je akwako to ye kan say in tools wo krofufuro so there the country has failed. Yes. Ghana has failed as a country. We fairly poto. Say you want sasigu krom ha. Na Hitman, yentimi mfendua intos. Intos dua te sen, sen. Me personally, me mami fi echi, me dua intos wo. Ah yentontos. Okọ mami fi ayentontos. Me dua intos wo mami fi echi. Asasene da ho, etiro no da ho keke. Na me dua intos wa efifi. Ah omu nyina tete even omo a tenant egufi o krampu ebi tete wo ho no omo ho omo intos nya beduru e na bode konsusua yes konsusua e wo me ma me fi echi na yeti krom ha say na say timamufo wo krom ha be ko Burkina Faso akwa tontos dia ba krom ha we are failed as a country e na yeti krom ha me tu kwan and say e come anti ye Hitman asase pa yedi ye galamse pa nsuo etene o ma ye galamse ya de anua no kure sinsuo no kwan me de ama Omari so video na da so now asase ya da ho tatrata Johnny live on Facebook na be pictures ye kan wasam no ena Hitman kuro no drive for like 1 hour asase ni nyina ye galamse asase enye so be say me na me say yes this is the country we are living in krom bebre in krom ha bebre nyina omo sase nyina de ye galamse nti why na eba be yes project and ebe nya asase de we abefo na de tu galamse no abefo na de tu galamse ena abefo no won nsuo na wo no enye se eye nsuo atini o nsuo atene ai wo krom ha omu bodin ni chemba mi refi kakra nsuo atene intenye se nsuo bi ase nsuo ato ana se omaye mine na nsuo na tai ho nsuo atene na nsuo na atene ni mu na unua ye tu gala enti se yeti krom ha na ye nya asase enfendua ntosa then we have a problem. Ose yenye ready say be solve issues wo krom ha say ehuhia pa de and each and every day be on my way you benya problems. That this is the reason why America say the country has failed. Me yapa nkofo makumaku 8 ewu all in the name of say me free Ghana akọ Burkina Faso akọ tontos di aba Ghana beton asem wo kan o ba bi a nyansa be mpa na wo sa de we mu wo kan o ba bi a
Asim way, can baby, like Obetanasi Adjonosa, Uchrem Bronico, baby say, are you people serious? Semi free Ghana. Ako Burkina Faso. Now, a free Accra corner for cry how many hours? And going to Burkina Faso as sign with Abba Beton toes. Sentin and Yama boy then. I don't blame them. Yes, he at Yama so. But each and every day be I never be one Marco Kroma, ne boarding still. I'm toast one of those Niama, ne board Dimo Kroma pan, ye yin toast me no say 10 cities. In toast back 5 cities. Hitman, me ye for ya, se me ye for ye, na se me ton toast, me no 10 cities are. Na se met me aton toast be 50 cities and sana met me aye for ye, e di egu bom di ashe freedom. Bonne ben na maye okroma. Bonne ben. No one has saying toast boy den. Mate, me that say. Coffee me that say. Besmak, bremo kakra na fe me ma call lesson brem. Hitman, good morning. Good morning, mami too. Ghana for you also. I know pay ya rehosem because if you are Mary Fair or Sergeant for Dr. Kwame Nkrumah, because under the auspices of Opaniwe, and I met my guys at Ghana, Timinya, factories are out doing industries are out doing Nkrumah. But you see, Dr. Sergeant for Kwame Nkrumah can say me say forward ever, backwards never. But it is only in Ghana and Kwana, American and generation upon generation, not on mine there. Yeah, we are retrogressing. Yeah, by your chi. Or mine shall reverse gear. Instead of say, dear chi and dear Sam, we are seeing him. Yeah, the reverse gear. Besides, in the early 60s, you know, Ghana, they so producers. Our West Africa, you know, yet to me, a supply tires, boat, cooking utensils, milk. Besides, mountain company. The whole of West Africa, and you say just one country, and then Malaysia, Malaysia, you know, teach region Ghana, so I bear your bomb producing Malaysia, and Malaysia, Malaysia, Mujinominaso, and then share how Malaysia at the team. And about to the extent they say, a Diania ye decrampon, I say, Cocraba, a sad. A Diania ye deal, and you say we be big different. So then Shabaka say it will get to a point and we're back crown soon, maybe any arguing. So you're 724. I'm on Shami Sideman. Yama callers in the room. Right. 0593406565 0534050199 and I'll pay in Kwama Yedi. Ewo Anidaso Wɔhɔ Obia Jumedi so Monso Wadintre and the same. Marche Prophet and Saturday. Linia. Mami too. Immunity. Prophet talk about Donald Trump. TikTok. Prophet Raja. For 30 Kabumintum. Say na ever be say Christophone, or be Christophone. It wasn't here. And your question. You, Mate, me that say. Good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning. Me about your friend saying. But your friend me comfort. Comfort kasa free infa. But your me kasa free Santo, Ashama Santo. Me about your other mama ne so kakra na menti unkai. But your me kasa free Ashama Santo. Mama nti wa no pay. Kakra me work and say. Ghana ha say no. Ye ade a ye hwa ase a ye ne kama. Ye mfa nkosi ewieye. Na eba ne sa na ye nkasa ye hoahoa ye nneoma ho. Hwe details ma ukọ Accra na se ton alansa krampo na. Ye ka Togo alansa, Ghana alansa, nipa be Togo de ne waja Ghana de. Na wa no Ghana de Togo Ghana ye fene se Togo alansa se enye hwe we nipa de no se Ghana de no. Then so you better go Togo de swato. Ade bia de be bia se ka se Ghana de ni aye so Ghana de na ya koto different country de. What you say? It is hard no one yan ka se yan ho ya de ho na yan hu se na obi so mekra yan so de yan fan ko ne man so. Akra me so me work ani. Mate me da se papa. Good morning. Good morning. Me pa your friend saying. From the KJP. Mami too. Mami too. Na they put a baby on million tools in the call because more machines in a many Chinese problem age man or mucrophobia crack machine be come on a photo bound to China man you moon yanama more Ghana and not the new Bravo de or Mokoy. You call baby on million tools in. Now the moment soon to or my good
nsuo fifam no omo de pumping machine asisim enti avan na ya sa ayi ni nyina o na o de asase no rent kuyani se 2 acres na abadi a na waje na o ye 4 acres na obetumi na waje na wati ya ho ka na wo do ntosi no na nsuo ni na mu na wa o de pompe egu afuo nso sa akopem se ntosi ni beba nti me ba me dwuro se na ya idea ada na ho no mu ma nsuo ntoro mutumi ntosi ni da bia amanya ntosi na Ghana nsuo timi tosi no na yintimi ntosi ni dia no man ya kachi ya kachi pa right Matime da say good morning Hitman me patcho for say Sister Magini pram Sister Magi ma meet you wanna pay Hitman ya ma me nkwala adwene kakra ya na me dwene ne say so de yen sa asenasia ye no enke betumi anka wuduru region bia nsuo na ye sa enya atemdidie anka de cap atomu asabi na anka de akoma ohene pon a wo sa bia ho se obetumi anoma na yenye wo mo sento mo tumi yo mo de hwese Burkina akomada ntosi na mo ye wo nye ntosi ketewa mo tumi mo aye ama ka nipa nwotwe akohwere wo mo nkwa ezadi hu wo mo busu na form bo medasi me da se Magi good morning sir Gideon Berma Sante yes sir Gideon ma meet you ni Sramaka Sagana Coco board for so much o maketia eso de boa arefo akuafo edia entro no kura bi enu hwe weekend allowance nko akura omoje weekend ba ko allowance omoje jumani bi abusumi sia akatia oje etisi efe o man no ye se banka no kura enkire nipa e wo manum na enetambia ba bi omodunti omde dada nipa sadia o man ye ba ne wo anamo yetu edi apro man ye bia no kware ye 2 step back kura wo man we se mu edi Gideon Berma Asante me da say good morning Hitman what's the Bo very much bibi aboko de na me ado me ho ye I make a free order Brunei ma meet you what's the ma meet you Hitman ya kan say o si nyakopon we shira o man we you wa shira o man we ya o twa wa won tiasie because tamna na me ya kwara no kemi ma me mu dua banki ene body a no mo dua entos asa asie ni entos ni si me soa o kwa o ticket tema etine mpanifuo no yesere om omo fo mani enchire kuwa no because school kura e kokura no akora ye bone no ni akoti ado so wanya den ono yakoti ado e de amane so ono chese twe na so e da kora no onyi a ebede na ni ada kuwa no so etine mesere ye nyira no ye fa ye wonyim me be free akra ele akwesere ye kuro mu ni do enobaya what's the me that say good morning Hitman me patcho for say PS Global ma meet you Hitman me kai say a year 2013 me kwa ye wo kroyo wo paganachi wonim tomatoes no mukon okofa tomatoes no omukonya accident oboki na mutie na ju 1 o'clock na car me kai na eko share ennan na toast ni nyina hwegu wo mo so emma kentin kamachomes enum emma nyensa nipa etini na wu atoburu wo tomatoes na kum wo o ma ye yetini ye say empeni for ye den 2013 omuko just like that eyedin ente ma di yeku enuma na se yeku echi emante mo ne mmaba maame ekopa bibia be fime ne mmamo anya biedi hwebia kwesi right me so me that say good morning Morning, Hitman. patcho for say From Kwamra make us a fidanfa. Kwabena ma minti wanna pay Yo, Hitman me so ma me mu fragile kakra ni say. What we say? O ma na etimi no. I was saying pen for no tumi de ne what to ne me because me when we say uko military service so department bebre. Aname boa. Okay. Nti nipa na fa forms na wo reject one ya identity na won create avenue bi a obe fa dipa bi a won so abag ne betuma ma won a farming de aboa oma no. Even say age na wo fam kra na mo pege ejirim ko tse bi 35. Nti sa wo ni nyina no obi wa no ho edin obetu adwo nam krum keke. So they say identity na won timi en create sa avenue na abag ne ntwe na won fa won ye
bi a farming and adi bisa enta nipa bebree bɛkɔ because sɛ farming no bi obi wɔ ni asase ɔpɛ sɛ ɔyɛ ni asase nti wo fa de fa saa channel na aban na kɔgya asase sɛ deɛ na ɔpanyin bi ka sɛ aban no wɔ asase a wɔde yɛ sesese ɛno sɛ ebetuma create wo yɛ soldier ni correct but wo yɛ farming that's it Pabna me that say good morning Black Abraham ba je fro say Black Abraham pa 4999 kwaku abas 49 wo bredi yen kwai Black Abraham me pa cho wonim sɛ assignment yɛ wɔ wa ha Black Abraham sɛ wonim America ama man sign na sɛ assignment yɛ wɔ a enkroma time ana ɔyɛ saa dam no na eni so ade hunu ni sɛ tema enka yɛn kɔtɔ aduane mfiri baabi Black Abraham me ba tema ha sɛ the year 2000 around that time no baabi na enkroma agya sɛ yɛn fa nyɛ farm no na yɛ de yɛ sɛbi Black Abraham enne mesrɛ Black Abraham ni di mu sɛ mo pɔn a morning show team no mesrɛ mo Black Abraham mo mmra mo fuwa mi ankasa me fuwa mo in and out na mo mmra na mi ankasa me nso mo sa na baabi a enkroma gya ya tema ha sɛ enka yɛn fa nyɛ farm no me nkɔ kyerɛ mo ne yɛkɔ so wɔ hɔ right yeah baba nyina ɛdan yɛ sin da Black Abraham mesrɛ mo yeah point baba mi ankasa me de mo bɛkɔ me mo fuwa in and out betia na mo mmra na mo nkɔ hɔ adeɛ ade na mpanifo ni di abrota party bi ba so what don't that thing nyama say e di that wo de mo na mo mahɛ kwaku ya baba me mo mra mi akasa metia mo lorry fe in and out me to fuel ama mo for na ya das papa good morning Hitman me ba je fro say yami adom we Mohammed me kasa fi go mu akokofo Mohammed ba miti wa no pay man ndin kan tia insuraba wakase bebre na Hitman yin for no ya reho de omaya eti de me ka last month na me go edra ya kwasha sase e de ho Hitman enya sase bawa intinu den na yimpin fo no ya ombetumi aya aboa man ama man netumpon me kai se na ado na breso how kusin that man is kase on two dams one village one dam then me see who say sa dam na wo hemfa ko ba ko kasa no kase ko Burkina e dam no mo tutu mo de water omo amfudie no so enti dam na ha wakum sino twitwi ni e wa hemfa Hitman yet na krom ha ye krebro efi Ukraine yet na krom ha na enim say Russia ni Ukraine eko and still ya da say krebro efi Ukraine assassin de krom ha yempe fu de no mo de right me that say good morning me rame Jerusalem ora Evans we dey kan me kwaja e te say me say bra ma bre no profo tie mu pa ya da nko pa right man what to say ya me adom me ho ya papa ora Evans ya me ra same ojo so papa ebi kan ebusuafo a omo ahwere omo adehye no omo ni mawo die na omo nkose right mame ebe kakra bato omemu hakra no me ntu bio because ye mpanimfo eba no me hu ne omo ye after program me send we the amount me 22 uba me fia me tetema ha me nu abe me tie kutu me tikube ye friend say koko a ewo fie ho ye mienu me no kase ebi wo so tema asase o ukọ backyard ho a kontomre me nto Sunday ya me twa body me send amount nye se body phone na ye free ha de bia me kasa se mu ye call desert country of the desert o ye ko tomatoes me kan say aban bi abetwa mu call merbi a Greek minister farmers day no akochiche alomo bites e de ama work farmers na mimi okuani na u boma baso na ensa na o de bremia de ani je na menya Agri Development Bank e wo hoi Mira Hitman okuani be na yema ni loan sa Women's Bank ni ade a wo mu kan e bebe sabi me kro mu kurasi ni ba na o te ho no onim han wo bank ho yo yetu ye mpanimfo no fo sese Ghana fo ani bio ti wo mu hwe wo mu ni o mayi right ni round ya me ye all right Vance Yakopon and cat was so good morning hi morning the first say John Kwasi from Tema alias Aputo na kasa Aputo ma miti wa no pay na me sam ready ma fa mo ye papa itma be start say mi o so cabbage only seed da say cabbage ye bia cabbage a office yo ye aduane awie no abahu ni seed abe o akasa be to the seed e dey akọ bia bi ohun bi da
the enumom some of the farmers no oko near so lie on musi no omo esu a omo di ye cabbage no enipa do an edi cabbage wo Ghana ha ade a ne seed ni ho as open the seed na o wie a o to cabbage ni wie a eso oko market no akoto the seed when e sa seed okay when e sa ade be boy yale no enumom some of the farmers no mu ye we no mu ye dua papa but sa esu no omo di dia cabbage no so mu di sa esu ni bi edi dia tomatoes no wo no ma ka M1 na okay mateme da say ya fa final caller na ye fancy good morning the Hitman good morning Hitman me ba chef say ya do na do me ka chetin sa ma hojo ma minti wa no pay ya radisha mo die like my phone na so ma ho dia ma tinya ba e ka so actually yo me so na adwen kire kaka na me wo finish almost ready a ye ni ama fufo so edi e ko ba Burkina ni sanya ade ba ko America in say sa atuatu foi san ko fona omo ye sanya ma akoyen omo hu omo akoyen omo hu we bi on say nan say Burkina ho no abaye na obaye no on say we na ode baye and na me de kasem bi o yama mpanyin su ba on so oyibate no nti san ko fo omo ye nipa bi a say bibi sa no na say ase u ba wo ba ko atifia no mo to mani epese esi umama so mate me da se ye fancy well abusu ya braso awose ye ko mami say ye braso ye ko ya ko ne dia no pay mama nchia Dorothy Okumase okay mama nchia Dorothy na fe no machia Madam for no Madam for no I see you yes baby girls nibia okay enti Dorothy no pay mama nchia na fe machia Samje Bekwi Samje for mo ye pa okay manya no ntie so mutie enti ye bechia mama Julie ne girls nyina okay beside my face right mate covid ye ko na mamente wonka anapay mambizi edine die asi covid tela yankoi Hitman Bismarck says Samje Bekwi omutie na pastries na de bae no da be na kofi ko wasem so de ade de anede nti mfese mgusa o da be na be se ebi be o se ebi be yo na mutie de ane ebi nsamre bium na no de na edi ye na e kama pa Hitman ye meja me Lumba super o dem ho oh mera ho se meja me Lumba super o dem sorry ya na meja ho ba Hitman and say hey me sorry free amekwa konum Lumba super na me de adwodwo makoma na Hitman enwum bi trendy na me pese ye pese esero na wo ye executive producer no na me producer sa sikano akwakudi isko sikano akwakudi ante pape sikano akwakudi isko sikano akwakudi sikano akwakudi isko sikano akwakudi sante pape sikano akwakudi isko sikano akwakudi somate ubenye sikano bi Hitman ye pese ye executive producer enumwe ai e trend wo TikTok pa na artist no ma chene say ye behia no na ye no wa ye meeting na wa ye executive producer say over it's about the midis na mami ntia me bra Charles e wo odobro ni junction yango fonye ne kese ye no to no kwande PPP eni PPP ya o de o cha mechirim but me da say okajo yeah hit Kofitela so de ne dia ye mogu a oh yes adwene kire de ete se hwene obi anya na kwanya de o ya no be feel so yo ne bra no ne bro nya ya no o de atonwom yenche na tiefo na ye na o maso mo kan ye ho and then papa so pa homa so enyina no modern ye yim na ye pe ye besere ye mpanimfo a mo na mo ka kire se mo ba besom enye obi a na hye mu mo na mo de mo pe ekofa nkrata na mo de mudin call abato nkrata so se mo pese mo gina na mo besom o man na mo dipa na Ghana adwuma ye na chete sika na ye de ama mo na mo di mo adwuma mo ye no ye na etua mka enti ye besere wonom se Ghana na ho akoma pan wo mutiri mu bio a wo ma ye hu ni se wo mo ba be dipa mo nka nche zombe som
omuga zo mbi dia omba bi dipa abepe omusika na Ghana ni hu ni say brana ye bo no obi aba wa maso obesoma man na badwunu bi hu na mumo be ye na pai adwuma na wa pesika dia hwe na busua na ye nte wono mase because mu oya say a whole nation like Ghana a nation like Ghana na ye ni state farm ekuafo ye adwuma na ye discourage won ye se wo mumfudie de ye galamsi na ye kunkum Ghana fo todwe mu oya pa ti ye besere wonom aban emma nhyehyɛ pamra enye nipa ba ko asem aban etisu aban benyo obi obenya kwanya bi no mo no homoden sɛ obetumi de nhyehyɛ pa wei ede aka ho sɛ be ya ye koye ni mu no saa hawa hodo a Ghana ekuafo fa mu no bra ko bi nkosi be fi sɛ ya sɛ wo maame wo papa kra wo sɛ wo kwakofa tomatoes ede efri Burkina Faso aba na ba ye adwuma ne munya kakra de ahwefia nya bi atua school fees na ba si abono tu akuna emu oye pa tempenifo enya ho bibi me kwe no memfa birthday we Emma senior pachobo amena memfa awudan Emma PC Kwadwo Frank oye DJ didi aborma ne se DJ PC oye adwuma Ax FM asantementem kumase na owo de ne na woda tidi ye ka chon se senior nyame nhira opini wa woda no onye ne sonko onfa mfra adom kwa adom ye die ne kwatenten ene wonyire kire no onfa ma already adwuma wo ye no emu ne pa bi o mtwede ampo yankopon emfa bi emfa ntato emfa mo so happy birthday go at you Mr. PC Kwadwo Frank dodo aborma ne se DJ PC ya menhira opini wa bra bono onkoso ama yidie emremu wo ye adwuma ewo Ax FM eno kumase we efri babra kranten no se yemfa wodai ema right Kwadwo me da se papa na no pay let me say special good morning and come on Bridget who North Tema Microfinance Bridget ewo North Tema Microfinance and pay utie dwumadi no so special good morning and come on Bridget who North Tema Microfinance utie dwumadi no. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is don't want to say goodbye. As I can see, I'm come executive producer Nshaba Kwadwo Samibi Bismarck Edusei a man of friend a man busy and pay at your good yemusem agu promotion sem by DJ Mario at your social media and so Kofi Taylor Ekatimin ho Samuel Kwadwo Aqua Ziggy B aeroplane driver or no son of pay Okoyemwa a boy with technical production. You're from Hitman. Good morning and enjoy the rest of our programs.